resolution low by the course laws in a channel like Manga Hayeng Aquina private member resolution that Tuana Quay secretary da submit to Zagrabani Mangani Mamanga Aduna Sara Prime Minister Unaraga justice to view Aquina Tauri Tabaxina Sini Moina Tauri is in a Sini Aduna Honorable Prime Minister Nakogi Pai Mawina Lepiraga Akoi Maraxida Sumba Pisadu to view Koi Ware Hibasar Akoi Prime Minister Unaraga Koi appointment loan of Tausi and the Sahi Amaga Taum Tatra Mangase Prime Minister Sumu Unadana Pau Poundary 24-hour 7 Pau Poundary in Lavisar Akoi Kambang Trap Honorable Sargi Lising Makada covered the Tazab and is subject to correction. 100 Assembly holding it. MLA Taratre Nipan Prime Minister, Unanaba Minister, Yauna Prime Minister, the appointment Siktovi. Adugi Mamang the Su Honorable Minister, MLA Mayam, Satana Prime Minister, Unanaba appointment Siktovi. The youth of Manipur, I call my uncle, the Prime Minister, Unanaba appointment. I call a position of Sikto to Pibira Duyara. Prime Minister Unaba are a Hanjan the hiding the Tam Yames are a house at a Saba, Mayang Sabato is a Tam Tarulak consecutively life from the car of the ministers of Werman. I call the minister of what I live on Matamdasa. Issue Mayama Tokre. Honorable Chief Minister, come here. Lady but Chief Secretary, Secretary Office the Second another Prime Minister of Matamduki Chief Minister Siri Okram Ibobina is who I have told about the all political party Koguni, Mother the Mang Tana Series Honorable Chief Minister Odibusiga Eigane. Delhi the flight to ticket Kapugani, Halak Pesukakani, Labham Singani, Taurega, issues Equimam, Sangana, Hadana Matamdugi, UPA, Dr. Maman Mohona Matamda, Kana in Mayeki, Matanga, University, Matanga, Monoramagi, Matanga, Lady issue Mayam say, Matam Gisa, Tauraga, Tension Jarage, Lucian Jaragasa, how would the hide in the way, try to sell again? Adana Sar, Matamduda, Logi. Huziksu Honorable Chief Minister ki Secretary ki second namada Prime Minister ki appointment lobse yaya Prime Minister ki thong thing badong to ya ko Honorable Chief Minister handak chat produsu ai unarakte hana lowe ai house da unaraga di haidok pa ya kitang haidok piwa ha da hai ki de aduna sar koi Prime Minister unase ai khoi ki justice ta unse adu natraga di khoi lan loiroi aduna hayeng ai khoi na submit tawjariba sarda tawjariba private member resolution issue except to be one of the demands you don't Sabroga is hard to Tamjage, Sarnamatam Kropi beginning to Tagachari. Thank you. Matang the honorable member Sri T.H. Lokeso Singh. Good afternoon, Honorable Speaker, sir. Agi demand discussion se dem number 7 police Rehabilitation Center Relief and Disaster Management demand number 40 any ngasi ko aina si pukusari se Manipuri malabak se loisalakle karamaina kansige karamong na torok tawdag habidagi wakhalon daina I can motion Tangasabani, a cashew a tendam night of Lucian Jagge. A quay, see quite sama India, the quay hingiba. Nipun good emergency. Sigi, the Constitution of India, Sigi Makada, a quay salai dinner. Constitution to Nakon Dragadi, a quay sound dinner. She the Punamaxi, Yai, Yade, Tawni, Torodam, Sitor, Sipan, Sitor, Sitoran, Loni out of the Constitution of India. Adu, Quay Manipur, they call. Shigi, the Constitution of India. She Makadas, Quelebakshe, Naibra, or Nak the privacy, Wanga Malaya. Karidagi, how you say, Hire, Supreme Court, Karidagi, oh, but Mahare. Law and order say, Pura Puri collapse tare. Hide. Adugi, other Shiki, law and order say, machinable electricity. A koi say, Mubigi Punchida, come on, like they have question of life. Adana, I know Sagi, inability to maintain the law and orders.
हाइजबने अदुना हौगिकसे थ्रू ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल लीडर हक पुनिंग सिंजैसे करीनो खोइन की दोसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ओपोजिशन लेब एमएलए मंगाजु फुल्ली कोऑपरेशन पिगे हराबा रूलिंग दे लेब एमएलए निफुगा मंगा अखोई मंगा सिना क्लोज डोर दा फमिन्नरे हारगा सेंटर सी जंगाई हारए अदुदि खोइ समान कामाय तर कर्म मोंग तरगा हारिबसे खोइदि शोक दौरे आई तोमन ngamba स्टेज लारक्त्रे हाइतारगदि अखोइ खनारगा नो अदुदि खोइ सी तौसी हाबा मतमदा ngasi सुजे सी सांगना ने थाजद्रे सिंगलिंगदा तवदब थबंगने दिसंग हारासु ngasi करी अमित शाह जी ना हारे माना तौगनी गनी तौरिंगदा माइतैलोदा प्रभाव लेमने बाबू सिंह ओइना ngaरिगदा तुबना हाले हाइबदो अदु फिबम चपचान ताग्रे हौजिकसे ना होगिसु मतम लैरिएबा अदु रगदि सेंटर दगी हारकपा मयामदा खोइदा हाइदोकपा यादब खैजि लोसन बिरो अदुगा ऑल मेंबर हुंफुजिदि वसाइनेबा कॉन्स्टिट्यूशन मखादा वसाइने खोने मेंबर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बकांदा से कॉन्स्टिट्यूशन से ngang sakani वसाइने अदुदि इंटी सोशल एलिमेंट मैम सिंदी लेबाक से पुंचाई से हलाबनीना मसी हे थिंगनबदमक्ता अखोइ पुनम सामान लेमिनबदो मा कहा काई चतुनो सन्ने है थाजदे सर नबे सर अदुना अखोइ हौगि लेरि फियम से मनिंग मामांग खावांग हाबी क्वेश्चन से मनिंग हाजि कनो मामांग हाजि कनो मखा हाजि अवांग कनो खंगदबे फिम हाबदो लाय अंगांग मसु से अंगांग वर हाबे ngam के बासे लेरतबा अमुबु मसु अमुबने मसुनी हाबे ngam के बासे लेरतबा तारबदी हारबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जे खोइ मणिपुर जानाद्रे हाबगा जामानारे अदुना अइना हाजिनंगेदि कीबिने ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर खोइ लेपिना खोइ मंगा जो सी ऑनरेबल सेना मेंबर हाबिबिनी चटसी उनसी तौसी चटाना थिंगसी यादेना करीनो लेफम तो लेपसी करीगी मणिपुर सिबु इंडिया की फिबान उदल तिलुरब मतुंगदा इंडिया मसाने ना खुजी भर बसान मसाने ना लेदर ngasiju अखोगी इचनुपी मीराबाइना आदा चलग ओलंपिक ता सरु गारोगा ngasi मरी फु पोजीशन लाइने अदो करीदगी मणिपुर से जलुमी खुदी मसिंग से इंडिया की मसाने ना अखोजी तिनग्रबनेबा अदोइद आइगी इपादा इमादा हाइबसिबु उनबा जारो हाइदे मदुग निपादो मदुग इमादो इपादो अखोइ इपा इमाने लौगद्राबा नो आइदि थाजदे आइने पोकपा इसादुना आइने पोकपा इशुदुना कनो इसादुना आयु मुंगदुने गेहारकाना यादबा तादि आइ इसादुना इपाने लौगद्राबा लौरै कैदुंगदसु ऑनरेबल मेंबर कनोगी सोंगी ताकपिरम हानगी मेंबर दुनसु उन्नबगी वादी दो तबिरमबनिना सोम नमु हंजन बिदना आई हंजन जरो आई सो हौगी हंजन जद्रेबनी आइना हाजरेदि उनसी यादबे मरम दो करिगिनो सिना आइना ऑनरेबल लीडर हॉक्सता आइना सेना थंबि हाजरके तौजबनीदा आई मरम खरा हायौद्रगदि अता चाक चाराबा चादे हाबि खुजन ला याब नतमिना इशुजे खरा तंग प्रॉब्लम रमिना आइना निंजेबा खरा दो थमोइदे नुंगाइतबदि हाजबनी होय खोन खरा कल्लगसु थावाइसदा आई सामक्सिदि हक्थेंना नुमित खुदिंग थेंनारेबिना आई तमना ngang हक्सेंगोंदा लेरत्रे अदुनानि आई खोन पौजरिसे कछु मी मगी नुंगाइना तब खोत खोन गी हाइजदेदा अदुना हौइसे ऑनरेबल स्पीकर सर ऑनरेबल सीएम के कना लीडर हाउस हाइजनिंग से नुपा थोक पगी थबक से तौबिरो थोसी मरमदी कनोदा सुम हंजलागदी लास्ट को अखोइ पुनम से पूरा परी पुंकाई काइदना ने अखोइ तुंगी मिरोल दने अखोइ लेरिबा अखोइ एमएलए हुंफु से मेंबर हुंफु से पूरा परी हत करियानी हेक उबकांदा अखोइ करियानी अंगांग कपसु को असिगी एमएलए लोकेशन से हारा उरगा तिनसिबे फिल्मदा लाक्तोरमने पूरा बांग्लादेश टाइप तादुरमने अदुदना सिगी स्टेसी योगदिंगसिदा थ्रू ऑनरेबल स्पीकर थ्रू दा ऑनरेबल लीडर हाउस आइना चिंगजनंगी से आइन सिंग हाजबदा ngसाइगी हारिबा लोयना ऑर्डर फत्ते हाबि याद्रे हाबि खुदमदी हौजिक सिंग सेंघाई तुंघाई मपान थोप याद्रेबा अमा तौ यादो खुदिंग बक सिंग कई थोए
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟꯖꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯖꯒꯥꯐꯛꯇ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯖꯒꯥꯐꯛꯇ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯍꯣꯔꯦन ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ 나 ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯎꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ the lack of power of the state security forces in the controlling ongoing crisis hauji thawai khupakta hapaga leibiriba all police singhai tare uniform saba state forcing sida ngasagi yam nungai honorable kanona chief minister akhoi kano leader of house na handak se equipment meyam leibidana rakshak leibidana ama tawdana moida lakpa thauna do mamang saka meyam da tawramdra ga sumatam to lo adwana phim lani khangdamni na tawram do won sai tawram de khal su continuing process oibnina hauji tawbiram do aidi masim aidi yamna phayena khanjai isagi thamoi de sai phayena hajari sini aduga aina mo hajaningina khoi state forcing da masagi makhojina karigumba powerless oikhalaba police na central state force na powerless oikhalaba mano central forces di moidi masai phara su ain dandi bi ngam hak nate do central forces di adu state force di any ain yadabado constitution makana yadabado adu phara dandi bi conviction piraga maja so capital pi doina sumai tagna higher state forcing da thongna hapiu thongna hapsi aduga state forcing su labor police ta labor sing junga tawroi da thak da tawbiganu maduna marabora kanda nga sag kaigma kanda su hatta police ko tan tan naga sagi sta kan parjan ko tan tan u matam da di lamdam nara kanda sagi police gi magi uniform ni power da handari adudi tanari kari da mo tanari tanata na thabak se khoi hona ba ta bani sima ba ai mi kun chama lai dai tom chang ya ba nate chama dai ta khoi kamai tawni plap aina police ni ngamai thabak se hona bi gadam ne adu hona ba ngam da ba se home department makha da leire authority na aya ba pirak da kari han taw duino adu idi hojik se khoi police se machine head magi power se para powerless or ba matam da ngasagi khoi manipur da leiba jeno khudi ma sing se ngasagi miyan cha mayam illegal mayam se khula cha par taw ma se cha tho ki da khoi am ta le hodung man de adu na police mapang kan hona ba matam da home pai ba onam chief minister na fatana yengen bir hara kanda ngasagi harba police ki mathau je lairak tragadi akhoi jauji ji hingbi artha lera roeba kare ino hai babu aina mamang haijari duni mi ni khanare khanaba kanda police tuna ngasai khanare na khoi complaint to kana police tuna ngasai gi mi dina power lai mai hemingi bidagi police na mai mathau action khong am anoba ado itar di police ki power lai tamina ai man hathi beta bani man adum ning thoi le hudam ne adu di angang ma chana bhai base jungle le sa natana tem ta leite gesu adubu aina hajining di harba police ki power se head through agas house se aina hajining di whole manipur da labor jalong mi khudimak police pu ବ୍ୟବହାର tausi uniform magi uniform do adu da piriba power do khoi mipang khuding na respect tausi adu ga police oriba uniform selaga uniform gi namadu da ngasagi aingi wang da katuran tawragadi madusu tawbigano ai through agas house se aina appeal tawjaning se police bu ko ne respect tawdraba police service leiraga isagi aise kaima tawra mi phunga je police lai ko khan bagi wakhan pon da ba tar badina khoi je human being am obi hak to leroi adun hado police se masi mathona hanai bedam ta happy ba ase any issue la ko mata na moida hai example am haijara ke hanne ke khoi ai gi issue thok e nang me thar se thok ka kanda ai now
कमांडो उसी लेंद्रबा लिटाम बुबी पुन्ना तंखांग नंग चाइदो पुलप तुंगना चांगदबो अदु लौसंगरादि अखोई इम्फाल से तंखांग लौसंगदबो जाने अदुबो खोना तरग ऑर्डर पिरक्ते हायबा कनाना पिरक्ते जीने पिरक्कदोइना नत्रा एसपी ने कदो मदु यौदे कापु नतर अदु तौ लोसिना हारकदबुदा कयिम तौतबदि पाइले मंददना खोइमा हुजमबदैदि माना कापता यादा कापसलकबदैदि उसिनचना लमदो तंखांग कलहवे दैट मीन्स सीरबा कांद एट लेवेन अवर कांदा हारिबा डायरेक्टर जनरल पुलिस ना अमसुं होम मिनिस्टर ना मखोइदा मतम साना साना अदु एक तौना मोइदा मा पावरम पीद्रगदी ngасagi henjal akana ngасagi moide chilak ya ba phim lakuna aduna marung ara kanda pulis uniform da na bilu le tra kandu da di hingi ba mi pung khudi mak cha sawalakan habduni aduna masi onana na ba hauji lori ba nonga mane tawji thangan bazar pongna bazar thong lon chale ba khochale ba jem ta phangam de khoti hari ba khoti ba mayam se sije kari degi no khoi pulis ma pangan kanda ba ina pulis ma pang kana hona biu hona si पुलिस ने मपांग कलक्तब कांदुदनी अखोसी लोइदुरिसे लोइसु लोइसले मपांग जारोक्तबदनी अखोई लोइसलेइसे मसी लोइनना बहोना बिउ हाइदना आई पुलिस की मतंग ले सुमन थमजरी अदुगा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस की मतंग दा मतंग पंजगे इनेबिलिटी टू चेक द ड्यूटीज ऑफ द सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस इन द स्टेट हौगे खोई स्टेट सिदा ngасaiगे सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस लाई मैम सिंसे मसे अखोई फजाना ngасaiगे चेक तौबम चांगे मोई ड्यूटी से मोई से लोइन उधर से ngak pada matiang pangnana ba laibra or natraga sunatagi ngasagi kari kumai yang ba laibra hai ba ku chek to automatic mathau tayar chek jamal ngasi mak to hare ne ngasi khabar do yawi sei da akoi gi sana sabi da hogi gi ngasi ni ko sida padanga yawi sida takpa khopai to sida rijat kano jat regiment lai state changba ya no thing ye adudi central force ma khai du kai do le bno ba that means magi duty da khoi state force na amsung dipa khoi gi government na check tok dai bi khudam ne bs kari gi phong na no mai illegal arms fire ba matam na khang na khana silu uru bsi mayam hupjal laga ya de na dang khangan ba matam da karma jaga ta man khut ta gam dori ba kashu ya ma moi mi kon than bi kai sa mangai le gi da सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स लिसिंग मरी मंगा थाजिलो स्टेट फोर्स लिसिंग मंगा थालो अंतंग टेंग थो हमतंग टेंग थो का कांदा कहा काय चेतुनो दो ताकपदी हारबा सेंट्रल फोर्स की ड्यूटीज मैम जे मसे फजना प्रॉपर्ली चेक तौ दे बि खुदम ने अदो प्रजाना लुई उरि इंगां खांगा सिदा सि लेरे ड्रोन तौरगा ताए सुमाई लेरे सी तो बि सी तो हागन होय होय दार सितोक तोक दुम लैदाय मसे करिनो सेंट्रल फोर्सेस सिंगना मथौ फजना लेबाक सि इंगमद मतेंग पांगगे को हाइदना लापीदना मरम उदना ngasi irang ja dumati khindare ineba karigi hoginga se kadang man haitar gasu matakna central force lere makha na state force lere adi asom side da su state force lere somdus lere ani ro kamani mayai da chali bu bo bola khupcha laga mafam angtang ya de khangma jaga do da sigire sangar all out illegal arms spy mai tai gra ini jati gra pula angtang phada laga huk to wa matam da ka kai de gi chatuno adung ki mathang da smai tor kan smai tor ga da mafam da lummaga natraga phone ga kaim da mawa log de bidaga nomai ka tra chok choba sugistek ban gan par ga tawri man bom tu ka thari bam jib ka du bi tawru dino aduna takpadi harba central पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंजे फजना मणिपुर ला का दम मथौ फजना तौद्रे हाबि खुदम दो ngasi ngasi mo phangiba sana sabi mathakta state force thamba yaran khulai pai matik chaba terrorist na laire haise with photograph lo na ngasi khabar phone ne front page de yawrim ne ado manak sida rija aga jat regiment je pai le ne ba ado itar di aina honorable speaker through honorable dras pung jingraga hogi si dbg family ri ado itar khudak da ras tawri haraga mafam do da lei matak da drone toru uriba mayam do ini hautna evacuate to thokraga di yes haiba masi taw yaro gan lak koi jalaga lising tara me ma gujalaga khara si ro tawna tare ya de khangman natra di sum henjala kara angang masani masuri ko ngau film da laksale sakiti lakwi film laksale adu honorable speaker through the harbour central paramedic forces singje masi honorable idur hoksna pajana screening to wiraga yadaba regiment do rajaba paramedic forces sing do koi honorable ami shaj da hairaga loina takthok bin to wiro aduga mupung
पुनमक्ति नतेदना सेंट्रल फोर्सेस पुनमक्ति नते अखोई केंद्र लेबा मयाम जिंगदी फजन मथौ तौवेबा तौदना ngasi शांति लेना अमोना कामना रखते सिने यारो है बका चपतान दे आसाम फजि लेरे बीएसएल लेरे सीआरपीएफ लेरे फजन कोऑर्डिनेशन थमेरका इसामक यावरे तौ ngam सिने अदु करिनो सना से भी तौरीदो कइनो सेंट्रल फोर्सेस सिंगना मथमोय सेंगते मोन कुशी तौरपने सिकक्तंग दे ने ओनबल स्पीकर दा हारबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंजे लेबाक से कन्बीगे हाइबा लेरबा इंडिया मचानी मणिपुर से हाइता खनबीबा तारबदी मसे थ्रू अगासाउ ससिदा ओनबल लीडर हाउसना मसेगी मसिदा लोइनब सेंट्रल की हाइदर मिनिस्टर सिंगदा हाइबिरगा मदु कंट्रोल तबुना बाइसिमा इलुसन जगे आई अमा नि अंदे कतंगारे कोइगी ineffective measures of detection deportation of illegal migrants कोई कमिटी सेम खोबा तबुगिरे आई सिकसु सांगाल अदु अमा कतंग हाइनिंग बसे कोइगी चंगाइबा रिफ्यूजीज मैम निंजे कोई आना कोई ओनम मेंबर की कोई लिशुगिदा कामजोंग दा तौरिब खोलिबा मैम से मासे सुम क्वेश्चन थमजलाबा मरम करी आइनी चारो मरु ले खला लास्ट ने दुम पोंथोगिदोरिनि को पिखरबा जगह सिदा अदुदी सेंट्रल सुम मैम जे सेंट्रल की न एम मैक्सिमम इंडिया से मणिपुर इंडिया की पार्ट में सेंट्रल का मैंने लोग भी बता रबदी मखोन फजना स्क्रीनिंग तथो थंबिरे रहरगा एदेनी कोस मोगी म्यांमार गवर्नमेंट हाइरगा मसागी थुना मसो लोग थोंगी न थमसी होनागे दम कुशलागदी कोई मणिपुर लेबा जेलोमी खुदिंग मिनुंसी जाविदो खितंग उद मतिंग ता पांगथोगदे पांगा दे लासे चल करोगे जेलो मलोक तमिना रहर कांददी मसा मसो लौलने लाइन मतुंग दगी सोयना सुम इंडिया मसा ओलागन लास्ट तम करियानी रिफ्यूजी न दो तोगेलागनी इलीगल माइग्रेंट दूर तोगे दादा तो हाइगलानी असिगम मयाम से थोकतन न मसिजु ngасagi thona thubi matamna pura puri takthokna bo hona bada honorable speaker through honorable leader house ga ipuning sinjari adu aroi bada handaki loina da ngakpa matamda bdf na logi ba thodang se haudik suni go vip khudi makta squad ojadna adigi madagi vulnerable area singdaga ase ngak tang khoto se maximum harba bdf ki se village defense forces mayam sina ngai se masi khoina thagat pam thoi हाइगिबदुनी अखोई लिसिंग मापन तरा लेबसे खुचुगुले चपचान पि कनामतो यौबिनो खोई थेंगना जगे खोई लोसन जगे हाइरेदुनी कइनु असि हाइंग अमे हक लागबासे आइदी थागत तबंग जरोय अगना मखोइगी तवम थोकपा तौबियु हौजिदी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग याय हागलागदी ngасagi just like constable amagi right to la abnina aduna soidna ngасagi demand takhole pose kaino khoigi मागी थागी पियुम तोप कनो दो खुचुमंदो हिंगत पिरो खोगी लिसिंग मंगा तरा उपाय लेजद्रे हाइगले अदोइदी थ्रू ओनबल स्पीकर थ्रू द ओनबल मिनिस्टर होम पाइबि रेसाइनि पुनिंग सिंग जाइसे सिजु यारगदी मखोइदा खुजुगलाइ मतिक चानजि पिरबा ट्रेनिंग बिसन तौरबनिना कइनो उपाय में थिरगने ngасagi मोइसे हेना मापांग कननबा करी तौबा याबा यंग यादु यंग बिरगा मसिमसिगु फजना होना बियु हाइजे हाइजरगा ngасagi खोगी इमा लेबाक से कनन होनबा मतमदा ओनबल चीफ मिनिस्टर ना ngасagi खो एमएलए हौजी लेरिबा आदा लेबा ताराजु लाउ यादो थबक तोर लोरे लेरिबा यंखैजि ग लोनना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा सब मानबा वखललमदा तौसी यारक्त्रबा मोना खोना सबद यारक्त्रबा उनहि यारक्त्रबा अदो दादी इंडिया से मणिपुर से इंडिया की मनुंग लेबि अर्थ लेते हबदो हरमगा सिर वरे लोग कइनो हबदो डिसीजन लेमना झारगा स्वाइदई दिन जगे अदो आई लोर पुंगै लोइजरे अदोगा ngасagi relief and disaster management se mase yamna marusu yamju pharak taba oiba accountable oidabi thabak se maximum tawdraba jala khana gyamen tadra bhai tareni leita laira yum cyclone maramna tektana khotna leiraba adagi ngasagi kari haitarena ising chawna yung gase loi tek kharba khokraba mayam sing adagi kayam kanda khoigi lau singubada sagi phanghaudana pura puri collapse taraba mayam sing aduda pifam thoba tobosidane mase ita ata daba adubu ngasagi center dagi sanction kayamu lakhige handagi 2023 24 and 24 25 ki aduga sijina karamba district singda sinabi bage whole district se tratok se plap sinahibra andang thambiyo maramdi kainoba
ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯥꯁꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯕꯨ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, demand number 7, Police Home Department, si khaktani, sir. Matam khara yaragadi PBUI point di hanjan nazaroi, sir. ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯇꯦꯟꯖꯟꯅꯕ Thank you, ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ. sir. Thank you, sir. Sir, aina thangatsabasi fails to protect lives and the properties of the people of Manipur. Parja singi punsi amasung lanthum sarkar sina ngakadabasi ngaktre haibani, sir. Loinana sir ngasi si Home Department nina Manipur punamakna aikhoigi ngasi gi house gi hoigi demand discussion si phajana leinabiramgani yengbiramgani aduga sarkarna ngasi gi si solution ama pubidaktana phajana tawbidadi yamna nungaini haibasi opposition side tegi thajabasu thamjari, sir. Ai point da lakcharabada, sir. Megi tang ahum dagi 2023 dagi satra ibasida atuki matik amang ata punsi kaya pikam nakhiba tongan ba sikhiba da natana relief camp kaya da ngasi mi lising humpu hena internet displaced person oina inmate sing mayam akoi leiba akoi thengnare adagi mi chani hena sikhiba adagi tongan ba mi mangkhiba kaya masi punamaksi masiga mari leinana aina pukhacharakpuni, sir. Tasengbadi, sir, masi punamakasi aikhoigi sangvidhan na piba aikhoi punamaki hakni. Sangvidhan da hairi, sir, right to lives with dignities haibasi sangvidhalgi article 21 da phajana iri. Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, sir. Asumna sangvidhana aikoi praja punamaki punsi mayam si kannana bidokte piri adubu ngasidi yamna fundamental oiba rights haksi lenga asigi makhada aikoi punamak phangba ngamdadana awaba phibamda aikoi mayuk nari, sir. Loinana right to life with dignities haiba sidi, sir, aikoi gi fundamental right masina right mayam degi khwaidagi maru oiba masi fundamental right masina heart of fundamental rights hai masina fundamental rights sigi khwaidagi aikoi gi thawai ni haidana aikhoigi Indian Constitution da takpiri maramaduna ngasi gi lainga kasinadi aikhoigi asigumba sarkar sina ngasi sangvidhana piriba mayam singsi inthokna aikhoi wana ngakre wana ngak kanba ngamkhidre punsi kaya pikhamna khibasi aikoi nungaite aduna masi sarkar na daita lawham thoi haibasi aikhoigi right to life si aikoi thamjaningi, sir. Loinana anisuba point da right to properties haibasi aikoi punamuna khangi Bharat ki sangvidhan da article 300A da masi phajana iraga aikoi punamaki lan thum ngak pa haibasi sarkar asigi mathauni BJP lenga asigi mathauni double engine government asigi mathauni haibasi sangvidhana aikoi phajana parja miyam gi damakta iduna thambiriba mayam singsi ngasi paikhat pidaduna aikoi punamaki lan thum si sir inthokna sathi ba mong da mangkhre asigumba Manipur da mangiba lan thum yum kai aigi properties masa masagi properties mayam singsi pithribi da mutang udri hoi karigumba mafam kaya da thokiba lan thum kaya mangkhiba adagi Bharat ki manung da Gujarat ta kari da mangkhiba khotkhiba koi ui tayum sungsa mi amagi yum magi boundary masak khangtana
थीब खंगदना पूरा तांगोई ताना अखोई बुलडोस न तखाइरग मांगखिबसे मेप खंगद मसागी बाउंड्री मसागी युमगी बाउंड्री ब खंगदना मांगखिबसे मणिपुर द थोइबा हंदकी वायलेंस असिना अहानबो ओइन उइ सर अदुना मरम अदुना ngasi अखोई पुरमकी हक मयाम संविधान पीरिबसी लेंगाक असिना ngaktre हाइबसी तसेंग नबा तरंग नबा अदिगुंबा वाफम अमनी हाइबसी हाइमन थोइ सर अदुना मसी सरकार की दायित्व ओइफम थोइ सर मसीगा मरी लेना अइना लाक्सनिंगिबा पॉइंट दी सर सरकार असिना मसीगी अकाउंटेबिलिटी एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबा वाफमसी लाकपदा अखोई संविधान द पीरिबा हक मयाम सिंगसी ngakpa haibasi sarkar asigi daita oibani sir sarkar asina haikhiba lei May gi tang kunma thoi 2023 honorable chief minister ngasigi leader of the house na haibi khiba wafum am lei madu May gi tang kunma thoi tawdogadu numira dugi program adu state observe anti terrorism day haiba adigu pangthokhiba numit amada haikibani Sarkar asina aikoi CM Honorable Chief Minister admits security lapses, intelligence failure in a program of State Observe Anti-Terrorism Day. Haibasi May gi tang kunma thoida Honorable asigi leader of the House na fazana mayek seng thamki maramaduna mayam praja punumakna sarkar sibu ngakpinaba haidana amna fazaba statement ama haiki मधु अखोई सुना संगाई एक्सप्रेस की इंग्लिश की मागी डेली न्यूज़ ता फजना हाइखिबा अइना मधु फजना रिकॉर्ड ओइना थमजरी सर मसीमा नेक्स्ट मधुदगी खितंग कुमधरकपदा जुलाई की तांग 23 मधुसु अइना संगाई एक्सप्रेस की इंग्लिश कलम दा फजना इसल फजना इन थमजंजरी सर मसीद हाइबिकी ऑनरेबल मतमदुगी डबल इंजिन की सेंटर दा लेबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री राजकुमार रंजन सिंह महाक्सी अदिगुंबा इसमसम मिसक अमनते यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मांगना हाइकी मतमदुदा मांगना थंबिगी बसी कोलैप्स इन द लॉ एंड ऑर्डर हाइदना मसी महाकना मसी महाकी स्टेटमेंट मोइना थोखिबनी देन सर महाक्सी एक्सटर्नल अफेयर्स सु ओय अदगी प्लस मणिपुर की कोर इशू सिगसु मरी लेनबा याम रिलेटेड ओइबा वाफम लई करिउम कान द स्टेटमेंट नमसु हाइखी महाकना ngasi thoiba thogdo the issues of the core issues of Manipur masi the honorable leader of the house na masi hairi base ma being the external affairs ministers mahakna union government da state asidagi CM of asibo iraga khanghalakpa laite haibasi he stated very clearly I was the witness I was this witness I was present when he stated this statement masi aikoigi central government gi external affairs minister amana when we discussed when the honorable chief ministers stated about the core issues of Manipur which includes the illegal immigrants across the states of Manipur masi punamaksi aikoigi leiriba union minister amadi state sigi leader of the house na thambi ki bayam clear roiba मैम पब्लिक डोमेन थम्की वाफम ngakhtani masi semjan sarjan ba wahi nate sir loinana now asiga mari leinana core issue haidana news 9 the honorable leader of the house na manipur gi hojik thoi ba wafam se what are the causes of these issues haina haiba matamda mapan dagi sangakpa illegal immigrant mayam singsina sanga aga popi tha adagi forest mayam kokthak padagi forest mayam ngak na bonaru bada masigi wafam masi lakhibani hai then masidai sida tara fauna dribadi honorable ministers external affairs of the union adunadi amu masigi statement si honorable akhoi leader of house tagi masigi statement amta central government da si irakpal leiti haibasina
achauba ahoba amadi swaisida menkhatpa ngamoidu wafam amadi leire aduna maram oirkanda akhoigi state government amsung central government ga coordination leite haibasisu evidence ama aikoina ubasum aikoina ubangami observe tawbangami sir adagi amuk core issue haibasida honorable leader of the house adagi sometimes by the union minister's home mangna su haigi manipur gi thoi ba thodok wathok sidi masidi high court ki order amana scheduled tribe ki meitei sing scheduled tribe chanbagi adigumba demand or the order of the honorable high court high na masiga related tawi haidna thamki aduna core issue si masi aikoi phajana house dai sida khana nabasu sarkar sina these are the core issues but not raised up not put up on the table to discuss in this August house sigi house sida di khana nabadi hairiba issue mayam scheduled tribe ki leiriba mayam issue mayam singsi amaga phajana wari watai sanana bu wafam pukhalkhibdi leitri aduga public ki adagi platform kaya da adagi news interviews kaya mayam dadi core issue mayam haibidi sir aduna masi sisu aruba kramaina aikoina core issue mayam di government sina haibidi aduga house discuss taunanaba matter dudi the core issues like tribal gi akhoi gi EST chananaba gi wafam adagi illegal immigrant koi handak akhoi gi illegal immigrant sigi matangda masi thidoknanaba inquiry committee ma semgi ba khotkiba masi su development amani adu akhoi yaningi sir akhoi su dum yaujari loinana sir asugumba mayam singsina core issue mayam sing asi asidagi akhoi thoglaiba mayam singsi leire sir then honorable leader of the house na manipur ki miyam prajada hai khiba thambi khiba honorable union ministers of BJP thamkiba wafam miyam sing asina then it's come to the point that ngasigi thoiba violence sidi aikoi sarkar sigi masigi accountability and the responsibility masigi daita punamak sidi sarkar asini haiba sidi haijediba haibiriba phongdokhiba miyam sina tasenge taru adun sir masigi makhasi sarkarna aikoi madugi asoibadu akoina namsanjabadi natte sarkarna soi haiba wafam si leirabanina aikoina masi athuba matamda solution porakna bo honaba haibasi sarkar gi loophole sarkar gi negligence the negligence of the machinaries of the government adai tongan bo home gi asoiba mayam lei haibadudi aikoi gi conscience head to the executives mayam singna high krabanina masigi hi athuba kari road map lokhat pi gidori saranga sidi home nina aikoi gi state si parja singna assembly hayeng adagi hangsi tang 32 chathaga dabasidi aikoi reiba mayam singsi adum aikoi the questions and answers debate adum khara tawraga adum chatkigani issue asidi chathariba session asida home gi nainariba wafam asida yamna concrete oiba road map ama naina hodaba taragadi sir parjana question hangakani to the 60 members or to the 50 members of the August house masida sida question se adum aikoi gi tang 32 matung dadi hangalgani aduna government paibi dibina government gi wafam mayam ama phongdok pikre mamangda adugi responsibility claim adagi madugi failures of the government mayam thambikre sir aduna concrete road map ama ngasigi home paibiriba honorable chief minister na masi phajana clear oina aikhoina su support tawjaba yaba adagi aikoi su chenjaba yaba shanti gi wafam sidi aikoi sidi politics haibo wafam leiroi sir aikoi congress ni BJP ni habigi wafam aikoi da sunglai leiroi sir maramdi masidi is a question of life and masidi is a question of Manipur the ideas of Manipur aduna sir aikoi mafam sidai akoi politics ki wafam suklai lejaroi sir aduna masi ngasi home paibi dibana ngasi gi yamna concrete road map se ngasi house da thambiu aduga aikoi tara thungna naina si sir aduna trabadi aikoi masi ningba thungba khara watkani haiduna ngasi gi matang da thamjiningi loinena sir aikoina ningsing jabada masigi huzik life in the property sigi matangda ningsing bayai sir honorable supreme court na masida
yamna clear roiba verdict ama akhoi pibi khiba lai safety to life and the property of citizen is state's responsibility the Supreme Court haidana Supreme Court na masigi life ngakpa mipung khuding maki arigumba yum kai lan thum ngakpa haibase masi Bharat ki Samvidhan na piriba article number 21 article number 300A asida piriba sida natana another ruling ama Supreme Court na pi khiduna safety to life I repeat safety to life and the property of citizens is the state's responsibility sir so the sarkar sigi kari no rakadu response aduga makha kari aikoi road map si kari to gidu no haibasi Supreme Court ki direction simak na su Supreme Court ki ruling simak na su ngasimak house da tangai fadana clarification pihum thoi haibasi ngasigi aigi questions failure to protect the life and the properties of the people of Manipur masida is fazana thambiba tangai fadabasi honorable leader of the house si tangai fadab lai haibasi I amuk remind tawjari sir loinana sir asigumba awaba mayam si lairiba government na akhoi soikhiba mayam adagi sarkar na su dum haijakhiba mayam singsida wariba sidi so the suffering sir akhoi mayam na ngasi thengnariba mayam tha kaya internet ban tawkhiba adagi ngasi mak national highway kaya akhoi punamak thingduna akhoi punamak free movement leitribase masi awaba mani sir adagi loinana tongan ba sugumba awaba ban blockade mayam sigi marak sida pot chai maman hengat pagi awaba punamak se ngasigi aikoi gi lairiba wafam threat to the life of everyone unrest minds of the youths naharul singi aikoi gi pothapam khangdaba thabak phangdabagi pothapam khangdabagi marakta asigi law and order amasung administration sigi kangkhong chaiba responsibility mayam sing si loruk tab degi di ngasi naharol sing mayam khulai paikhan rakpa mayam masing tingam de hengala isa loinana ngasi di sir asugumba thodok asida mi gi tang ahum dagi thokkiba thodok asidagi mi lising humpu henbana amadi mi chani hen sikiba mi masing tingam dana missing report mayam ama loinana 11,000 of case FIR mayam local honorable prime minister parliament thamki wafam masi punamba se sir aikoi IDPs internet displaced person mayam sing sigi wafam sida aina am serious oiba sarkar sigi consent oiba ai wafam thamjaningi move tawningi sir masigi wafam di internet displaced person mayam sing aikoi punamagna awana khudimakta as a humanitarian aid mipung khudimak na mating pangi sarkar na pangi individuals na pangi civil society organization na pangi mapan dagi kaya tharaga internet displaced person mayam singta unlimited helps mayam ama mating pangi sir adubu madu punamak ningba thungba kauba sunglai leiroi sir makhoi gi maru oiba wafam amasung demand aikoi punamak na tabi ba changi August house asina government asina tabi ba changi sir aduna marap oirakanda internet displaced person mayam sing aikoina matam gi temporary arrangement temporary administration tawbusinadi makoida ningba thungba sungam ngamoi maramdi sir ningsing biu khantha biu haukiba sahi sa kaya ai ipa ipu gi hangtak tagi yum kai tamna semgat charakpa mayam bomb blast tawduna thugai khiba mai thadokhiba uifun tana onkhiba yum kai mayam singado ningsinguba miku kudingda trauma sum lakani haibasimasu ningsing biu sir maramadu ngasi internet person mayam sing internet displaced person mayam sing sina wariba mayam sing sigi wakan restless oiba mayam sing se masi sarkar na ina hajakibaduni honorable governor ki address ta safagada ba maphamda aikoi theidokhi haibadu safagada ba maphamdu mayumda nga aga thamamagadi sapaba mafam hen oiramgani aina governor address ta mention tawbidi haibikibadu adumoni sir maramasina internet displaced person mayam sing se sir aikona karigumba kanda sigumba yamna serious issues serious violence asugumba mayam sing sidadi aikona atopa political party sing na ngangbada rajniti haina khak sulobiganu sir
सजेशन अफब ओइरदी लौसुबिबा मिट नाकोंग ओइगनी हाइना आइना सजेशन ओइना थमजगे सिमदि सर अखोइना इंडिया ब्लॉक ना वाफम कया इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन की मतंग थमी अमसु हौकिबा जुलाई की तांग कुंथ्रा दा हौकिबा जुलाई की तांग कुंथ्रा सिदा इंडिया ब्लॉक ना इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंगी केम अमगी रिलीफ केम अमगी मयादा मखोई पुन्ना फमगा इंडिया ब्लॉक की टीम हम फमगा मखोई की पॉलिसी कया सेंबियो हाइदर सरकार वाफम थमी सर मखोई से इंडिया ब्लॉक नी बीजेपी की ग्रुप त नते हाइदुना खनबीगनु सर मसी अखोई मणिपुर की प्रजा ngaktani राजनीति तौजब कांगुनी मखोइना पिबिरक सजेशन सु लौबीबदा अफबा ओइरकप याई हाइना आइना सजेशन तौजगे सर मरम मदुना मसी करिगिनो इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंग असिगी अनौबो लो अमा ngasi हाउसida चथरिङै सिदा हाउस असिदा सरकारना पुथोकपिरसु याई अखोइना पुथोकचरोसु पुथोकचरके इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंगी अनौबो लो अमा सेंबी सिसा यारबदी आई मूव टू मेक ए न्यू लॉ टू मेक ए न्यू पॉलिसीज फॉर द इंटरनेट डिस्प्लेस पीपल करमाइना सेमगनी हाइबदुसु आई सजेशन तौजगे आइगी इचम चंबा सजेशन सर पॉलिटिकली तौजब नते सर मकोई सर असिगुम्बा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवाक्यूज प्रॉपर्टी हाइबदी सर आइना थमजबदा करिगुम्बा इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन मयाम सिंग सिगी मांगख्रब लनथुम मांगख्रब युम कई प्रॉपर्टी मयाम सिंग मसिगी लो अमा सेंबिरे हायरगा मसी फजना अखोइगी गवर्नमेंट ना मेंटेन तौदुना थंबिननबा हयें शांति हंजलब कांदा मसी शांति हंजलब कांदा मखोइगी मांगखिबा पोचै म्याम सिंग अदो मसा मसागी मखुत अमुक हंजलक यानबा लो अमा सरकार सिना अखोइना स्टेट की ओइबा लो अमा सेमगदी मसी मखोइदा यामना हराउगदबा अमसु मखोइदा चरांगना रोइदबा पोजीशन से मखोइदे लेरकपा याई अखोइगी ऑगस्ट हाउस सिना मखोइगी कॉन्सन तौबिरी 60 MLA और सो अदुना मसिना अखोइ पुनमक्सिना मखोइगिदमक लो अमा सेंबिरे अदुगा मखोइगिदमक हयें शांति लाकांदा मखोइगी मांगखिबा म्यामसिंगि हंजलअनी खलुबदा मखोइ हेन हराउरकपा अमसु मखोइदा लैरिबा ट्रोमा म्यामसिंगसे मसि मांगखिबा याई सर मसिगी लोसी अतोपा स्टेट सिंगदा लೈ अदुगा अखोइ मणिपुरददी मसिगी लोसे कवर तौदे अखोइ मणिपुरदा करिगी तौदरिनो अदगी करिगी लेरमद्रिबिनो हारबदी हाना मणिपुरदा सुगुम्बा थोखिबसिदा सेमननबा अखोइ खनखिबा लैते अदुना सर मसिगी करिगुम्बा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवाक्यूज प्रॉपर्टी हाइबसिदा मसिदा अखोइना लो अमा सेमबदी एक ओइना अमा लेरनी सर मसि लैबा मतमदा मखोइ मखोइगी मांगखिबा मयाम सिक्से हौजिक्ति फॉर टाइम बिंग DC ना मखोइगी मांगखिबा मयाम अदगी मखोइगी अरेंजमेंट मयाम सिक्से कंसन DC सिंगना तौबिरी करिगुम्बा मसिगी लोसी अखोइना सेमबा तारबदी सर मसिगी अखोइना स्टेट गवर्नमेंट ना मसिगी सम ऑफिसर खरा मखोइगी दमकता थबक ओइना अखोइगी थवोइना मखोइगी मसिगी अखोइगी इवाक्यूज प्रॉपर्टी मयाम सिंग अखोइगी मसिदा चेलखिबा लांजिनखिबा मयाम सिंगी प्रॉपर्टी सिंग फजना अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन तौननबा अदुगी ऑफिसर मैम खरा तौरकान मखोइगी फजना मेंटेन फजना प्रोटेक्ट तौननबा थंबीबा तारबदी मदुगी लो ओइना लेरबदी DC दी सर ngasi अखोइना पूरा गवर्नमेंट की लो अमा लेतबनिना DC अदुम मथंग होंखिगनी DC मथंग अदुम ट्रांसफर चतखिगनी अदगी ऑफिसर्स SDO मयाम मथंग अदुम ट्रांसफर चतखिगनी प्रमोशन चतखिगनी अदुना मखोइना कंसर्न ओइबसे मखोइ सीरियस ओइदबा याई मखोइगी लैरिबा मयाम सिंग अदो पोचै मयाम सिंग अदो फजना प्रोटेक्ट तौतबा याई मदुगी नेग्लिजेंस लाकपा याई अखोइ मतमगी खोंलै मतुंगिना हौखिबा मतमसे सुम तमना हौखिबगी मतुंगिना मखोइगी अवाना मयाम सिंग अदु DC न सु तमना कोमथोरकपा याई सर अदुना मसी अखोइना लो से सेम तारगदी मसी मखोइगी पुनमकी मी 60,000 सिगी मखोइ रजिस्ट्रेशन अमा फजना गवर्नमेंट न तौबिगनी लो सिगी मतुंगिना अदो मखोइ मिपुं खुदिमकी प्रॉपर्टी मयाम मांगखिबा लम मयाम सिंगदु फजना रजिस्ट्रेशन तौबिरि हैरकादा मदुगी तौरबदी मखोइदा कितंग मखोइ वाखलदा साफरकनी हाइना खली सर मसिगी सी एग्जांपल ओइना थमजरबदा
मसी जम्मू कश्मीर दा लई याम इरांग थोकन जगह सिंगदा अतोप स्टेट सिंगदा मसीगी थोकिबा तोंगान तोंगान ममांगदा अखोई कम्युनल क्लास थोकिबा मयाम मफम सिंगदा मसीगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवाक्यूइज प्रॉपर्टी हाइबसी स्टेट लो अमा सेमकांदा एडमिनिस्ट्रेशन अदु नाकनबा तावन ऑफिसर खरा मधु अखोई लोदुगी मतुइना प्रोविजन मयाम सिंग अदु हापे हरकांदा मधु फजना नाकतना खोतना लैखिबा शांति लाकांदा नॉर्मलाइज तौरकांदा मखोई मखोगी प्रॉपर्टी दु हंजनखिबा अदिगुंबा अखोई एक लो मयाम अमा लैतबा नते सर अदुना सर मसी सेंबी यारगदी सेंबियो हाइबसी अइना अखोईगी मसीगी होमगी खनबसीदा थमजरी अदुगु लोइना नाइना लोइसनजरकपदा सर सरकार सिगी लेबिरिबा मयाम हंदक ऑनरेबल गवर्नर अखोई अनौब अमा लाखरे महाकी अरोइब स्टेटमेंट दा इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट हाइरमनी अदुना मसी असी अखोईगी असुगुंबा मयाम अदगी सरकार की ममांगदा थोकिब स्टेटमेंट मयाम सिंग असी पुनमक नैनरुकांदा अखोई नंगहौनना मणिपुर की इरांग असी लोइसननबा अखोई नहौनबा अखोई खनबा तंगाई फदबदु लाए मसीगी होम डिपार्टमेंट सिदा खनबा तंगाई स्टेट गवर्नमेंट सिगी अखोईगी रोड मैप सि फजना अमुका नैन रिपीट तौना थमजरी अरोइबा पॉइंट सर ngasi manipur gi hausi manipur la leiri irang si karigumba kanda nei sa karigidamakta central government ki role si effective oidribno karigidamakta state government ki role si effective oidribno adagi state government na su hana haikiba su dum leire union minister na haikiba dum leire tongan ba mantri singi union minister gi state singi versions mayam singi different of opinions mayam lak pasida अखोई कन्फ्यूज तौदब नते सर कन्फ्यूज तौई अदुना अखोई समटाइम्स मसीगी कोक ngawbo mayam sing se अखोई lei अदुना अखोइना मसी करिगुम्बा कांदसु खली मणिपुर द थोइबा थौदोक्सी अखोईगी सरकारना थाजगदबा सिक्योरिटी फोर्स mayam थाजदे हाइगलैबिनी सर आसाम राइफल लौथोखिगदौनी हाइबा सरकार असिना अखोईगी कैबिनेट डिसीजन लौखलैबिनी सर अमसु लौथोरैबिनी मसी पुनम अगसी करिनो करिगिदमक्ता अखोईगी यूनियन गवर्नमेंट ना महाकी पैरामिलिट्री फोर्स मैम असम राइफल करिगी कंट्रोल तौरक्त्रिबनो अदुगे स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन लौरकांदा करिगी लौथोकपा हौरैबनो करिगिदमक्ता स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेशन पिरक्त्रिबनो कम्युनिटी अमखकी करिगी सपोर्ट तौई हैरैबनो वाफम मैम सिंगसी लाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाई कम्युनिटी को मागी अदी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी की मखादा चथगदब सिक्योरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन मैम सिंग अदु डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ अखोई व्यूज मैम सिंगसी अखोई लाइबसी करिगिनो हाइरबदी सर मफम सिदा अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना डबल स्टैंडर्ड्स अखोई फॉरेन पॉलिसी मैम लाकवा अखोई उई सर अदगी स्टेट गवर्नमेंट ना तौनिंगे हाइबा वाफम कया डीजीपी सिंदुए हारिमनी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अदगी एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हापी हारिबनी सर चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हापी हारिबनी दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 355 sometimes honorable leader of the house nasu the core issues haibasi it is very much related with the article 355 external aggression and internal intervention this is very much related with the article 355 aduna honorable leader of the house na hairibasuna dum signifies itself adurdi sir masidesida ningsing bayai july gi tang 3 2023 Eric Garcetti the ambassador of USA to India mahakna mahaki tweet amsung akhoi gi national paper international paper kaya da thamki mahakna thamki basi हाइरिबा एम्बेसडर टू इंडिया सिदा महांगना थमखिबसे यामना सीरियस कंसर्न ओइ सर मसी अखोइना करिगुम्बा कांदा नैनबा तंगाई फदब लई आई मसीगी से थमजगे सर मतम कितंग पीबियो सर US ready to help in Manipur if asked says Eric Garcetti mahangna thamki July gi akhoi gi tang 8 sida 2023 da thamki mahangna hai sir
Maki statement to the high. Mr. Garcetti said, "We stand ready to assist in any ways if asked. We know it is an Indian matter, and we pray for peace and that it may come quickly, because we can bring more collaborations, more projects, more investments, if that peace is in the place." Hi, sir. Mr. Garcetti na hi. Karidamakta state sigi pikrab state sigi issue sibu America gi ambassador ramana internationally masi focus tawra ibno. Sir, is a very important issue, sir. Again, sir, July tang tramari kan Canada 2023 European Parliament asked India to act promptly to end Manipur violence. Sigi Parliament European Parliament MPs mayam singsina mifam phamakanda asigumba Manipur gi matang sida India government akanba pressure lai. It is very much related with what we have geopolitical also, and also the international politics over here in this region, sir. Again, sir, July 25, 2024, yamna tienba matam si kuigitri, sir. Do not travel to Manipur, USA na toy, sir. United States warns against traveler to Manipur. Masi asauba yamna marueba akoina somda tourism gi G20 summit adagi somda look is and converted to act is masida leiriba port sida America gi citizens sing chatpe yaroi hairibasi masina maram oirkanda atopa leibak singdi karamna lakadege America gumbana akanba warning magi citizens sida pibada India gi khabar khudimakta international gi khabar khudimakta hairaga asigumba America gumba leibak superpower amana Manipur gi lamda chatpa yaroi haiba restriction prohibition. Sir, at the same time, sir, supports by the China akhoi Myanmar gi junta aduna masigi si adigi sir sahi amuk kharagi mamangda Washington DC da moigi newspaper amada Modi is sitting on the fence on the issues of Indo-Myanmar related matter. Hi, the Washington DC da iki sir. Aduna Washington DC da Modi ji Honorable Prime Minister na Manipur gi amasung Myanmar gi issue India amasung Myanmar gi junta army gi lariba ihau masida ngasi alairiba Modi ji na masigi wain bichar asi taude aduga masi democracy amarom da America da harga America na harku dum inba amarom da China na harku dum China na dum harku dum inba aduna ngasai America gi Washington DC da phongwa newspaper amada Modi sitting on the fence hai aduna masi punabaksi tamna naineru kanda nainaba kangbu khurana sum naineru kanda di why was and why is Mr. Honorable Prime Minister Shri Modi is silent on Manipur issue? It comes true, sir. Punabaksi America gi pressure, China gi pressure, Russia gi pressure, and the statements of the different ambassadors and countries masina maram oirkanda masigi issue si akhoi Assam Rifle ki role at the state governments defunct tawriba the role masi punamakse masi akhoi ngasai gi the failure of the foreign policies of India masi akhoi gi in Manipur gumbase masi daisida neglect tawbiba aduga akhoi gi leiriba akhoi protect tawnana the core issues of the chief ministers
Mapandagi Changa Iba foreign immigrants Mayam Sing Ngakti Havi issue the Iran Tauriba, the core issues of the chief ministers now, and the actions taken by the Union government. Masipuno Maxi law in statements related with Herakanda. Ngasi, the reason why ministers or prime ministers of India didn't have any speech, any did not visit Manipur so far. And this is all about the policies of the Union government. I don't know, Maramurikanda, I quite confused with sir, the role of the Union government, the role of the state government, still we confuse. Maramaduna ngasi, statement, different versions. Adagi, the role of the central government, the role of the state government, ngasi I quite, state government ki tawgadaba, the certain areas of the state government, ngasi su the Delhi government na makut tingjan tawribagi maram punama asi yam na maru ay sir aduna sir masi phajana ngasi home na clarify tawiu aduga ngasi aikoi nong nini khanagadaba akhoi gi deputy self leader ngasi thambiki baduni aikoi na masi gi prime minister unanabagi wafam laiba pot punamak aduga ngasi bhokta aikoi gi ratha jatra gi Kang accident amada mi manga truk sibadadi Honorable Prime Minister na Twitter message pi condolence message adagi All India Radio ta Ratha Jatra gi mi taruk sibakandadi Honorable Prime Minister of India na All India Radio ta broadcast away. And why about Manipur issue? He never tweeted in his Twitter. He never spoken to the All India Radio. He never mentioned in his Man Ki Baat. Why it is so? Maramadurangasi Praja Singh Hangiba Singh is very much related with this thing. Adramasi Pajana, I quite August House in the decision of Lomidava, Matamadu, Oire, sir. I quite Sarkarna Maran Tajanba, Natraga Tajandava. Adiki Sarkarna opposition the Maran Tajanba, Natraga Tajandava. Forget it about all these things. Let us forget it about all these things, sir. Aduga, I quite puno monga city, August House Sina, Ngasi, to protect our integrity, to protect our state. Sir, I quite a city, House Sina, Karigumba solution, Amadi, Ngasi, August House is a 30 Naisida, Home Gi Kanaba City, decision Kralosi, Amasung Ngasi, Manipur Singak Matamda, we need a strong state government. I quite Akan state, Akan state government, the Sigi, government, Amadi Tangai for the Lay Hibado. Now we have. Maramaduna sir, ngasi aikoi awa ana nangaba IDP singi policy, amasung leibag si karam ng ngakani amasung santi porkani, ngasi aikoi macha sing tilaw tao gibak issue aikoi state government sina salaibang ngamakrabada aikoi gi leibag si ngakpagi wapandi. How can we do it? How can we protect it? It is quite impossible, sir. Adunai Lucian Zage, I point, sir. Aduna, Masipuno Maxi, Nasi House is na, I quite Masiki, concrete over road, and me upon my PV Dravadi, I quite haying the assembly session out to Suyare, sir. Thank you, sir. Matanga, Honorable Member Sri Surya Kumar Rokram. Honorable Chairperson, sir. Point Aikra, Mayam Kara Pukat Kibane, Ate, Pukacher Roy Mamanga, Mayam Suyakre. And on top of that, senior members in the honorable members in the Ngang almost a number of touch sir. Sir, Maru in a home gida, Kanabasida, in a Husik ongoing crisis, Sida, Kitang, Sigi Menes, Tawada, inefficient, Oiba, Masida, Mayama Miyaki, Mayama Mayam Tambikre. Sir, Ainasu, Tamjagata were pointing Mayam, senior members in the Tambikre, sir. Sir, Aina Ahan Bada Tamzaning Basi, Aigi Ishagi personal experience, Haita Ishana direct when a Tianaruba direct Tianaruba. I am Katang Tamzage, sir. Aigi constituency the honorable member Mayam Singh Siloima Leremania. Yam not a moist folk now. Jora Chan Pude Lak by Jemana. Yengo Mina P. Anan Masilaga. Tolak pada, panik anan mama siat laga pi anan mama il laga tolak pada. Oh,
ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯆꯣꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯕꯅꯤꯀꯣꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯨꯏ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ MLAꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯒ ꯆꯣꯛꯄꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯟ ꯉꯥ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯄꯤꯖꯔꯁꯨ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯒ ꯍꯨꯛꯄꯗ ꯈꯅꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯣꯠꯁꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯅ Honorable Sir mayamgi kholause mayamgi nungaitaba mayamse sir sini haiduna ai August House da ai thamjari aduna first step first akoi mayamna tawham thokpase mafam khudingi moredagi lanjendarakpa chinenau sing mayamsu loi unabiramani phaus loi phaunaramani Chorachandpur dei chelakpa atop dagi mafam dei leiriba internally displaced persons mayam singsina makoi karimta pamde akoi leifam sida hana hanjalhan biyu akoi prefabricated house pamde akoi mayam gi government na piriba chariba mayam singse akoi pamjade akoi yum sida karam kanda hanjandoi no haibase this is their main priority sir anna government gi su honabiramani honaramoi haiba nachade aduna government gi su first step se kamaina makoi IDP leiriba mayam singse mayam makoi kamaina sanghangani haiba road map tumtang masimtang thambinaba haiduna Honorable Speaker gi through da ai thamjari sir aduga ani suba point da akoi hujik leirisi we need to take small steps kamaina tawgani medical sector da tawsira amada tawsira anga ana yekta tawsira haise puthok pusin changthok changchin yabase through hoigi naga ichilinaw singi leaders singi through the nikhangde muslim ichilinaw singi leaders singi through the nikhangde ate leader mayam singse punjan halaga karamba small steps ta tapna khongjin sangchalaga sangdragadi moina khalliba plan tawriba manipur nusidaba mioi kharana haiba tare plan tawriba manipur to khai tanaba selise mai pak wai khani duna koi step che macha sangchalaga masigi road map se government gi kari lebi bage haibdum tang sir ai thamjaningi aduna honorable leader of the house na lengak sinadi sir akoi hujik mayam hanjalle kaino toksalen hai sir hujik baw mayam gi social media da loina mak yarongani sir akoi torbung da phabak saw khai da sir nongmai kanna kapnari na sir hai respected DGP ju phamjale sir sumaina torok mafam je sir amani khangde sifai mayam de thajal laga naikhai bi kari kai hai sir hujik tawri sida kanano tawri sida nang kanano sangbi ha army ni khangde police ni khangde hujik tawri sum sida amuktang naikhai gi sir amma oiro sir they would not dare to raise their finger next time sir simadi sengna tawjaningi our respected DGP is also here there in certain places there's firing happening right now. Why are you not taking immediate action now? DGP साहब को हम पूछ रहे हैं अब हम लोग क्यों नहीं कर रहे सर सर अदुना ऑनरेबल CM in charge of home दसु सर ऐना तौजरी सर मसी खुदक्ता rapid response सिगुम मयाम से पीरगदी अखोई मतुंगदा तौरपदा मयाम से किनगनी हाइदुना हंगोइबा अकीबा खंगबा हैना लेगनी सर अदुना मसीमा तौजहनिंगी ना सर ऐ थमजगे सर sir aduga nasai high gradine sir economically akoi secure oirakandani sir akoi economically akoi state sigi economy je pharak toisi secure oidrabanina akoi honorable senior member galmegana nasai thamidune US na level 4 akoi gi sanction travel advisory na thamgre hairni sir sina karai da solakadrino hay matunda sir state ki relation Indian state ki relation am de dum sok daw leire moina India manung da moina siwai sanction thamjalak pai je moi India gi diplomacy da moi challenge ne to ri sir
सिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट सर अखोई लाकदोरिबा ट्रेवल एडवाइजर मैम US ना हाईग्रदी यूरोप लाकदब अतोप अतोप मैम अतोप अतोप कंट्रीज मैम लाकदब मैम इन्वेस्टर्स लाकदब तौर मैम अतोप समना अगर फाइनान्स की थमजग्रबने IT सेक्टर से मणिपुर मी मपान फॉरेन कंपनीज मैम लापदी लाइरी मणिपुर की IT सेक्टर मैम चेंग्रे स्टेट से थादोगा सर है दिस ऑल कंसर्न्स आर सिक्योरिटी इन द स्टेट सर अदुना अखोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट चाउना लेरकनी सर होटल दनी खंगदे रेस्टोरेंट अदर टूर ऑपरेटर्स आई वारी सानै मणिपुर बेस्ड टूर ऑपरेटर्स दे आर ऑल डेड हुजिक करिमत लेटर अदगी सर अखोई समना हायरक मतमदा मपानदगी हुजिक NGO एड तौब करी मयाम अमा लाकदब मयाम सिंगसी ह्यूमैनिटेरियन एड पीब लाकदब मयाम सिंगसी सिगी सैंक्शन से लेग्रे हाय तारगदी दे विल थिंक ट्वाइस सर अदुना अइना थमजनिंग बसे अखोई कमाइना मसिगी सैंक्शन से अखोई ईरान से पुथरगा इंडिया गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी मखादा अखोई मतम अमदा अखोई मपानदगी चंगकपा फॉरेनर सिंगदा अखोई कनो तौब रेस्ट्रिक्शन थमंबा अदुमाइना नेब सर मसिदा अखोई से सैंक्शन थमै अतोप कंट्री मैम जो सर दे विल फॉलो दिस अमेरिका's footsteps सर US's footsteps sir aduna masi yam luna lobham thoi haiduna sir ai thamjaningi sir aduna akhoi wafam khra se thamjarga immediate ai gi suggestion immediate action je sir kamaina lehen jige masa masa gi mayum mafam da kamaina hana sangan jige nongmai kamnari base aina hojik haije khibe dumaina kudak ta kapak mafam ji amani khangde masi force se thajal laga hekta namdhaba सीमा तौजहनिंगे स्मॉल स्टेप्स लौरगा करम मौंग खरा खरा चथोक चसिन याहनब मसी कमायना लौखटकदगे है सर अदुगा मणिपुर प्रजा मैम सर हुजिक हारिसे नोई ओपोजिशन नत्रगना रूलिंग नोई ngangnab ताब पेले सर पेनजु पेलनी ngangnab ताब पेले नोई ngang तादु सरुपुदि अखोई तोकजरगे ngangbina नोना सर हाइरम अदुना रूलिंग ना अदु तोरंबा ओपोजिशन अदु तोरंबा अदुना अदु तोरंबा सर मैम जिंजे मैम सीनियर मेंबर्स सिंग लोई थंबिरमे मदु लोई थादोगा अदु पुथोकनरगा लेबा तारगदी सर अखोइजु नोइना अदु तोरमिदुदी ना अखोइजु नोइना अदु तोरमिदुदी नोइगी सी सोइरिसी नोइगी अदु तोरिदुदी ना सर अदु लोई चनरगा लेग्रने सर ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम एट द मोमेंट हायरगा आई वफम खरसे थमजरगा ऑनरेबल स्पीकर ना मतम खर पिबिदमते थागतचरी थैंक यू Honorable Chief Minister in charge of Home na statement sing thami gani. Honorable Speaker sir, Home gi cut motion da honorable members Marina suggestion idea mayamama bibigiba questions khangning ba tawning mayamama khangning hangbigiba doi honorable speaker tagi ya boloraga khara tai sengtok sege ai nangang do risha moi huji honorable member Suraj Kumar na haigi baduga mu hairaga da isi ikai do riba adagi among asai honorable member Ranjit hoina adagi Lokeshwar hoi adagi kaino hoina ngang gi dugi matung ina de mu sengtok to sung ya do aduna Suraj Kumar waru bu ya de kitang ai sengtok tra dia koi sarkar bu si am lan logi kada ba Khara yana raga dum to bi. oh adagi ma hide the point that is the conclusion that would be the conclusion I appreciate solution lakna bagi adu ngasai mayam su khangning dana hangmani ai su aina khangjabu khara tokjarbu khardoi mayam da thamjage sir ahan bada honorable member Ranjit ki sagi haibi ki ba yung kai sabagi khotpagi du yung kai sabagi du ma leire adu ga hujiki lupa lakh amam akoina piba ina trokana lising kunmunga ahan ba thado isi sa adu gi phiron gumma kari ma leiba khotpa da mateng pangna bagi idea da thadok pani adu bo khoi gari sakhiba
सा सन चाखिबा खोखिबा अदुगुमसु दुम यावबनिना आई कइदोंगै मदुगी अमुक सर्वे पुनम लोइरे सर्वे पुनम अयाम लोइरे अदु लोइरे मतुंगदा हुजिकी से फिरोन सेनिंगाय सानिंगाय लेतबा चाखिबा सिंदुगी दमता अदुगी ने पाला अमम पिबदा 25 थादोइस अन अवात पुदुमा कमाई तौसिगे अखोय अमुक खनरगा तौजगे सर अदे अमना सर यूम साबगी से अखोय याम कन्ना अया याव मफम याम कन्ना होनरी ngana ma honorable member location haiba adugi du koi security state security advisor da state security chu yaung na changa kana hojiki dorai thabi gi mana ki du tawba yar yabra yeng asi haina khanna bane du ngasai gi compensate hojiki lupa lakh amadu gi mathak darkar leiraga di moi khoi mayam tanaraga khanaraga maramdi kanana nungai ni यूम थादोगा लाकपा इसे यूम मई चाखिबा अगी अरेबा मानचांग चाखिबा मांगहनगिबा सीबा नाबा नंगबा इसे कनाना नुंगाइनी अमदुना मदु आई खनसी हाइदना लेकिन सागी एनआरसी चनबा हौरे हाइना तौगिबा मदु वाहिदा वतादा सोइनबा ओरंगनी एनआरसी अखोय चननबगी को याम कन्ना तंगनरी अदुगा एनआरसी गी मानबा मवंगदा मानव मौंग हजिकी कई मखादा इंडियन फॉरेनर एक्ट की मखादा अखोई इचम चमने मनपुर तौरीब कनो सिगी नते आधार काप खोप मानदे फॉरेनर एक्ट की मखादा हजिक अखोई बायोमेट्रिक लौरीब तौरीबसे फॉरेनर एक्ट की मखादा अखोई issue of overstay and illegal migration of foreign national 30 March 2021 masida every district ki SP se foreigners in simoina detect over yai aduga deport over yai masila ke bise sir तौबगी अखोई गवर्नमेंट थीरमद्रसु फदमने सर अखोई गवर्नमेंट ने थीरमद्रसु फदमने कराइदैनो इशू मैप सैटेलाइट मैपिंग करी करी तौरकांदा फॉरेस्ट की पूरा फ्री थारम बनिदना अपीजमेंट पॉलिसी फ्री थारगने थनमिसे मिगी कांगपोपी की पंचायत तौजरगा लेबा पंचायत की मफम दो ब्लॉक मरी दो एडीसी दा ट्रांसफर तौरकाना ओनरशिप अमा पीबदंग तौ ओनरशिप अमा सिमिलरली मोरे स्मॉल टाउन कमिटी ने इलेक्शन तौरगा लेरमिने मसिदैदा विलेज मंगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना रिकॉग्नाइज तौसला कैम थिंगमदे कैम हायरमदे मधुदुना हुजिक्ति ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गिनी हायर कांदा मोय गिनी हायबा पोलम दा ओनरशिप ओम ला काना ngasi तौरइने सांग्रबा पोनि सिदिं ngasi gi nate ngasi अखोइना थोइबा ngasi अखोइना वारिसि ngasi gi nate ai ngasai do thiramdradi फदमने मधुदगी अमुक से इचम चमने दा हायगन युदौ थांजिं असक फजना हिस्टोरिकली लेरबा युदौ थांजिं थि थांतिं ब्लॉक हाइना थांतिंग ब्लॉक ना ओनंगदा मयाम मोइरांगदा इरांग तंगनर कांदा तंगबाय ना वोन सुगुम्बा ओनरशिप पीबदंग तौबा अखोई यादबदो हुजे मिजोराम दा कइदोगे मिजोराम दा 1951 दगी 51 की मतुंग लाफान दा लम लेबा यारो थोक ताय सर मुगी एक लेबदुना लो लेबदुना अदुना अखोई किसना अदुगुम्बदु लैरमद्रमिना लोइना हांगा से सपोज 2005 ता असम राइफल के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौने तारे 2005 ता सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौने ता ये कना कनो ने कुकी मिलिटेंट सिंग ओए कमाय तु जमा कुकी मिलिटेंट काप नहीं बिद कोई तादि नागागी इरांग दा
naga ku gi irang da 92 dagi na 98 phok thoki bani ai on the record le mi lising among so muk chi 6 years madugi dugi dagi thola ga akhoi gi kuki sinau sing ni moi gi village volunteer force ne le bane madugi potu taubugi mahut leira kanda 205 ta ceasefire tong le sin ai jinga e ade somehow tong na 208 ta regulate tawre soi gi da khoi 208 tu da akhoi na kano soi tong na matam da thanglen pa oi da jera re gi a myanmar ma sa ma dum yaw re aduna ina masi mayam check tawre thil kan 2005 ta head suspension of operation tong na budu da gi matung 2006 da gi head ta khun hegat pase aduna ina haido some Manipur ki praja amadi some members sigi reality se bhab tanadri kori sudi sine kori su tai nate kori sudi sidagi ne bulai madu ki 2005 ta gina changa khiba ta gi mayam jan village hector mushroom dong na chogulak madu yengai na sumbra landra na satellite mapping ni sir satellite mapping ni chin ni thiroi hana khun tara le ram se kun hengkalak pune ba hana yum tara le ram se yum sangwa sar pune ba sumai to guna 900 village gi maya da growth tor ko uba unnatural growth adagi election gi akhoi gi keno si dai da electoral roll da somewhere jaga khar da 75 50% 60% hengkalak ba kari no samai tau rai se khoi si bo akhoi mai dei yu ma sing yam manate lak tara mani manga dani naga sing su ma sing yam manate la manga truk dani adagi kuki chinau sing lei ba ari ba sing su moi su yam manate moi di lak ani hum dani adagi mai dei pangal hairo ai masi di akhoi si samai na sum tau ro ga di akhoi indigenous people sing se akhoi si sahi tara kun gi matung da di akhoi si minority tarak patare akhoi si soiba tare na khalga sum haipet khallu budagi check tok juru bune adu ki check to bokan da sar huji ki satellite mapping ki tor kan da haji kun mayam je o na ta maram sambal ma kharam de da 2000 kaino da 10 dagi kilometer tara gi haubudu adum kana go ma khare na moi khara na tor yet na NGO sing tor yet to go lo chande han tak 2013 ni loi pura hanga ga thammam muni sa hanga ga Ujik budi Honorable Prime Minister Modi budi Manipur nungsidabra Northeast nungsidabra haidi wa ngang de Honorable Prime Minister di wa bu ngang yi ahumlak am serious concern noina even Lal Killa da 15 August ki nimita Manipur ki sang na palag ngang Parliament ki ani du da Manipur ki dum sang na ngang hoi Honorable Union Home Minister Amit Shah na ngang adu phajana su ngang re har ga ma su dum phajana ngang anu Manipur gi mai bang shanti hanjal lakpa tauksi adu tauksi num ngange Rahul Gandhi la ambo do koi sarkar da kembo hangam de ne unaram de adu matam du gi nagaga ku gi matang da adu gi matam ni prime minister lakhi bro ngang gi bro kaino ga paite ga ku gi sin nau singa paite sin nau singa hana gi sahum men sin gi hana gi bro kauna gi bro human right right to life liberty Armed Forces Special Power Act 1958 thamjalaga au ka pa hali se kanai matam dano hamam mano basi ex adu right to life no how give last 15 years the fake encounter listing songam hali to right to life na do adom satum se sigi hujik thoi ba issue sidi genuine issue ne hujiki Suresh Wana hai ki ba America ki location kana American su hai honorable member na su America na du hai gira da America western country de koi bu thuai no honori bin India bo country ka thuai gre moi akoi bu thuai no honori ni moi du sana na ba khoi ki kori su se koi surrender to gudra ba pitu khra jiro kan moi separate administration phil singa khada bi loin to bi moi lairi miam se loi ayab loi pitu khra jiro business lag na ba no we will not compromise
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ 32 ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕꯗꯧꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯕꯤꯜ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ 630 days ꯕꯤꯜ 3 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ 9 ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ 630 daysꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLA ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯨꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯑꯩ ꯀꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯞꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯅꯦ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯇꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯦꯔꯥ ꯎ ꯀꯛꯀꯦꯔꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯌꯧꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯟ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ NRC ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀꯤꯗ NRC ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ NRCꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯅ NRCꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯒꯨꯌꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯕꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯅꯤꯌꯨꯃꯩꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯁꯟꯇꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯁꯟꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯧꯔꯥꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯆꯧꯔꯥꯁꯤꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ DC SP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯍꯧꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 34-35ꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯆꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ 2480 ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗ ꯈꯨꯟ ꯆꯪꯉꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯟ 94 ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗ 2480 ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯣꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯈꯔ ꯀꯝꯖꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁ ꯏꯁ ꯀꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯄꯣꯔꯛꯏ
makha ta ba kun chang ge hai ba kan honorable speaker sa pdf ko nongai kap na ri makha sa ba chang ba nongai roi hairak tan moi chi chang na halak ba ne ba masi da khoina pha gri ba kaino mayam se rohingya yauna khoina pha gri ba kaino mayam se illegal immigrants mayam se hujo ji 100 kaino gi 90 mu khoi chochanpur de porak padu khara ma deport program ni khara ma lei di bani je khoi gi shelter home kaino gi manak sida sajwa jail gi manak sa aduna yang wana khoi khona bani khoi khanan ba taw bunate khanan ba taw ra ga di khoi lepau lit to holomoi sa ichin rang mayam ya holomoi adu kum bagi intention da taw gi bunate adu suddenly karmaina thora krino de adu ga root cause na haibadi di aina ngasai gi haibadi di nahan aina haije badi ngasai honorable member ranjin na pokhlaki ba court ki dudi aina immediate cause of the crisis haibani haidi hanagi mayam ama du tawlai re adu ga immediate cause of the crisis di adu ni adu gi court ki judgment du pirak padagi tawbani haidana aina haije bani adu no sigi ngasai gi NRC gi du soibele masu very sorry NRC chanaba haure haibani NRC chanaba haugodra aduga hujikti khoi masiga manaba deport tawba yaba detect tawba yaba foreigner eki makha dai khoi tawrabani na akhoi masi da su yam kana sasali aduga NRC su ta hongani haibani I think honorable member ranjina NRC gi matang thani sidai dai confusion ko sale NRCC honorable member sing adi support tawe sida manipur gi assembly da lebiri ba koi India block ki Congress ki honorable member mangana di support to ya khoi na mu sulomi nagi ama sulomi nagi but whereas NRC di Delhi dei tor kadam ne ado Delhi ki India ki oriba or Congress ki oriba madam Sonia ne di NRC aroi hai Rahul Gandhi ne ji ne su NRC aroi hai sondana yai hai sigi confusion jima ai khoi da lei buduni ko adum sidagi budi manipur gi interest hai bi re yare but tawdoi di adani akhoi BJP gi di akhoi NDA gi lei ba kangbu di akhoi NRC sida tawse hai ba ada tawsi dum hai ba khoi di tawbini hai ba oi thuna tawba tawdabuna amani ona si simtang sum mayam da honorable speaker sir mayam da confusion leite na bani ko ai gi side gi sum thamje base adagi amana sir kaino gi displaced person jingi Hills Valley security force na hondorak pa khaidok pa dong tawre se mase ai yaninge thogdok thokpa mafam duda adugi ahing sing do khoi tumde tarik ahum gi chu whole ahing du tumdre mari su tumde manga su tumde adum sok office da ngaungna ra kok sing ngaungna ra le khoi madu dai da moina hondorke mi singsi kaino gina more gina kaino da thame khoi gi Assam Rifle gi da adagi khoi gi Chochanpur gina kaino da thame khoi gi secretariat ki du da thame atai khara selak pane selak khare ngakpi gini sir ni khanau kitang kang bai adu adagi di akhoi na masi yaraga de dum thamna ba tawsran tawkan adagi phone paineraga mikap mirau khol even kanogi hospital kanogi khoi gi Chochanpur gi medical college gi manung da leiba ichan sing isa sing mayam duna ai khoi longthok biro hondok biro khoi taw biro adu gumba gi pot mayam mamdi safety is a first haidi life tu ngasai gi habi gi ba da maina mi gi punsi du kan baduna maru oibanina matam du dai khoi su ahigdung gindu mafam marang khanga garna adagi mikap mirau ko mayam duna khoi lokthok piyo sida secure de oi den ta usa khalaga khangam da security singna puthor kibni even honorable member Ranjit ki sero gi amanung sidai da lai khraba changba yadraba somdagi changi kapa e hai ama taw he tawga pura tawga lai madai da upai lai tadna kondang da Assam Rifle the request or kanda moi do puthor ki
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯉꯝꯍꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯄꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣb ꯊꯥꯎꯖꯟꯁꯇ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯄꯤꯁ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯑꯩ ꯀꯟꯅꯐꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ 139ꯃꯨꯛ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ 3ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ FIRꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯃꯤꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯕꯖꯨꯗꯤꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯇꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯇꯔꯥꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤ 2008ꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯜꯂꯦ ꯈꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟ ꯊꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯠ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗ ꯇꯥꯁꯟ ꯊꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯈꯨꯟ ꯔꯦꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯕꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯟꯕ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯖ ꯑꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯩ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ PM ꯎꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯎꯅꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕꯕꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂ ꯎꯅꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ 2-3ꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧ ꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯇꯧ ꯃꯤ ꯀꯧꯁꯜꯂꯨ ꯎꯅꯧ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯄꯨꯟꯅꯒ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯎꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯔ
Honorable Member Lokeshwar ki law and order fail hoy. Hoy law and order haina law ro gadi fail hoy but sigi issue simaki law and order gi hand ba yamna conflict amani si. Tasena hare gadi lan ma chamani. Nong mai pai raga megi se Israel da tawri da Hamas kangbu du na yum changaga kapa tawbu da megi picnic tawri ngai da la kapa khoi cham cham tumma ga leijaba sing da rally du gi nama da ming tor ga landa rakhi bani nong mai pai ba kangbu na adu na masidi namna mi law and order ma tongna line law and order lai hai nate but sigi issue sidi kidang deeper salhaningi aduna masidi koi mayam punna torkanda lotion gadaba poni koi mayam punna honar kanda solution porkadaba poni aduna law and order gi dadi koi yam kanno hoji honari paisa khaiba khotpa tawriba mayam na wariba mayam se ai khoi su phamba ngamdre taba ngamdre aduna ai nahansu advisor su dg su haibani khara kanna section na tawdradena amana ngasagi article 56 55 na tawbudu government India ki manungda laiba government ina bodu internally arrangement adum tongnai sa phone ta toroga ingo da siniko tawrise maitai amadi kuki na tribe ani gi mamung da salamina nangna CM oiraga so maitai woru banina nangi pose nang advisor hapa ani adu torga magi makhara salansi site loba mandana ba site lowena logdana ba nangna CM oiraga nangna home pairaga adum taw leiraga di hairo posi communal lom da salaga di aigi mathaka su report se khara pisan da jani lan ha adu tawi da tawi henna ai khoi ne attack to budona matam dugi report hai dare agency singi adumai to lokanda ingon dagi husiksi mayam order copy to bironguni any security meeting state sigi security karigi meeting si CR to do si advisor ne CR to buni aduga CM na kairum matam da tongninga to wi ai haibani but madumon authoritarian oina to budina taba adu boy state sigi leiraiba mayam ge awana sigi matam gi matungina ai adum intervene tawi aina haibe aba aina tawbe aba adum mateng pangi yaringai live and property ngak na ba adum mari oina article 355 channer su aingon dagi CM dagi home gi means law and order gi dil to goda ba part of mari lokho kari jam di am clear hoire advisor gi makha ta rokana sana de hai gre na da sana de 355 sana bole order tholokani 355 sana ta adi order tholokani order lite aduna aingon dagi chairman lokho e unified command gi di order le na aduna hujiki le ri ba law and order gi kari gi si advisor gi makha da ya muto adu wherever aina kauning ba meeting kauda athing budi lite aduma sima isang tok sake adagi ngasai gi central forces gi duty si hoi central forces ye khoi gi state si da moi assist to bula ko ni government gi makha da lai ge da bani adu yam phajana DG aduga advisor lairiba ADG moi ma'am coordinator ga fajana hujik vulnerable area yamba loina cover to khre buffer zone nga sai ma panbi ki budo akoi police ki official Twitter do su clarify to grabani manipur do ji buffer zone able ite only vulnerable area aduga sensitive oiba area ana khaido kana koina sifai sing post to bani ngarang bakto ngasai honorable member Lokeshwar na tamgiba asigi dolai thabi sorry yang pupi gi do moy kuki militant sing nete mera pai bising game chado ren to kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤ ꯄꯤꯄ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯁꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯈꯨꯟ 94ꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯩ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ 2,940 ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ 190 ꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯝꯖꯣꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯔꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯦꯒꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯦꯜ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 21 ꯃꯦꯗ intelligence failure ni kain ai hai ki something thoiba thogdoktu karino haiba kanda timely information pi da badagi thokim ne haibda ai admit tawki aduna madu ai adon da lakse roi ge sai madu gi maram du di supreme court ki supervision makha da koi retired chief justice amana thigalaga leiramina haidana ai honorable member da thamjabani aduga kaino na Zaranjan Tamdugi Kanona Haibadu State Union Home Minister External Affairs Haibadu Ma Hoi Masi Communication Gave Wini Madam the Ma Home Minister still Lakpadu Kandu the Sumasi Kaila Nukande Home Minister Silaga Home Nutorkan Siasang pull up details map the machine village kari kamai thokpano karino kari torubdino haibna chingba details me am sidai magi through the kaino sulai kaino gi IB gi director sulai home secretary sulai moi the loina se sang punamakti pi grabne do zaranjanna ma mapanda leibo timing gum badum thokpadagi oini na maina ai haijage aduga core issues to hing sai sabu core issues si hujik honorable member mega amadi member punamakta core issues sai janga sai giduni 1988 aba degi sambandam ta khada mina changa thiba mayam sina khoi gi hana leijari bai khoi mayam si solakpa ai khoi mayam si population da moi gi hangalakpa ai khoi gi solakpa loinana reserve forest amadi protected forest mayam thugairakpa poppy taurakpa drug taurakpa so many things seen a grassroots root cause ni adu baina ngasai kenogi ama court ki panjabadi immediate outburst oina bagidi court tu ki taraiba adu gi rai du gi against rally ma silaga taurakebani adu no oigi haijabani adu ga taseng badi masida amamangdagi
से मीन्स 2002 3 की वन नते आमामा 2 की अखोई सीनियर मेंबर की सरकार लाक्तंगी ममांग दगी सिगी पोसिदी अदम फ्री द लेरमे है फ्री मूवमेंट रिजिम में नामा 40 किलोमीटर्स हाने रमिसे 40 किलोमीटर अखोई मोरे दगी चंगा खरदी कराई लेगी कना खंगदो थोकी खंगदे थोकी दे खंगदे नो तंगनो सुलै पोंते इननब मा कंगनो सुलै ते हजरबा ऑनरेबल स्पीकर सा अदुबु कोन अमु मदो 16 किलोमीटर ओंखलकान अदुसु समाने 16 किलोमीटर वर्सु कना संगी बनो कना कराई लेगी के दो अदुगी मेकानिज्म दो तौरमदबनिना चंगा दुम सक्स मानबनिने सक्सा युक्त माने धर्म समाय लोई माने कनानो से आइडेंटिफाई कर मोगी लाइरी एम फोंगमने अखोगी जो कनो हाइदना यूनिटी जो ऐसे यावरी मधुगी लाइरिक तुदा मतम तुदा इकोइना जालेंगम जो सिगी बुक से चुम थाई मोय प्रोफेसर अहुम खंग इबनी सिगी लाइरिक सिदा मदु मतम दुगी सीनियर मेंबर ओ इबिंग इ द 3 मेंबर बिल पुथोकु मतम दुने अदुगी लाइरिक तुदा मोयने इबजी करा इगे द कनो सी करिंग व बेजियर सी एनआरसी की बेजियर सी 1951 होय बतारगदी 80% of the tribal population ja manipur dagi out oine moi larik se jabni moina akoina haibinate 3 bills to gi matang da sigi larik to the zalengam jo oiba larik se moina ibse 1951 sina kai moi beziar oiragadi ekoi 80% of the total akoi gi tribal population chal ani an moi masana moi gi larik to dum ijabni jai copy do engole ano smai to gana adugumba khar khudong thiba tholok pa yare ekoi se थोलकदोरे हाइन खलुबदगी आई अखोई कलीग्स मैम ऑनरेबल मेंबर्स मैम तौरकान सिगी थबक से हौरबनी सर अदोप इंटेंशन फतबा कना कनागी करी लेबनते पॉपी आंथलुबसो अदुनी नसाई खुमिगर पॉपी 2018 दगी ने होबसे पॉपी आंथपसे वन ऑन ड्रग्स तौरकान से मतम उबीरंगने बीओसी ममांगदा सोसानपुर बाजार तुरोइंग आमलोई मसीद कापग तौरकान मसीद ता लेरब मैम उबीरंगनी अना खबर तब हौरपान SIB मणिपुर से वर्ल्ड की फर्स्ट सेकेंड SIB एच डॉक्टर तामो खोमदोन की मदुदगी थिंगनब होनब यारे एडिटर मोइन सर अदुगुम खर सुम थेंगनरपदगी अखोगी जेनरेशन सी सोइरद्रा अखोइजे हयेंग माइनॉरिटी ताहौगद्रा अद कमाई तबुदगी गायना इंडिजिनस पॉपुलेशन मैम से मांगखद्रा खंजरुबदगी माइनॉरिटी तारायन खलुबदगी तौखिबनी एनी कनागुमतने इंटेंशन तब लेते अना करीगुम कम्युनल अखोई गवर्नमेंट से कम्युनल होरमगदी संगाई पाक थारीब संगाई फेस्टिवल की थारीब युम 30 मरी जाति खुदिमक की तो सारमोय मदैद ट्राइब खुदिमक कहलगा फेस्टिवल तौमिनरिबनी इंटेंशन फतब लेते अदुना आई थ्रू अगस्त हाउस ngसाई ऑनरेबल मेंबर आई नोंपा सुजुकमान हागिबद माइना हुजिक मचा मचा हौरे मचा हौरे हुजिकी अचौबा माइ पाक पामनी केनोगिसे जिरिबांगिसे हुजि अखोई चांदेल की ट्राई तौनब तौरी कांगपोपी की तमना वारी सारकान अदो ngसाई की मयामना हाइरिबा सजेशन दो ngasiदी अमुक याम फबमना अखोई हाउस कमिटी अमसु सेमेंगा हाउस कमिटी अमसु सेमबनिना हाउस कमिटी दुग लोइनना अखोई मधुगी थ्रू द टॉक तोब होबगी याबगी खुदोंग चाबा अदुसु अदुम अखोई याछि अदु लोइनना मयाम ngसाई हाइबिगिबा कनो ओइबा कमन ओइबा न्यूट्रल ओइबा ने से अखोगी ऑनरेबल मेंबर चेयरमैन हिलेयर्स कमिटी की माजी चेयरमैन हापग सार खोय मागी मखादा आई ऑनरेबल मेंबर दिखो अदगी कुमोसा मोई मयाम से तौरकान कांगपोपी थादना अदगी गुवाहाटी थादना उनहंदना होनबदी लेप्सद्रिबने अदुबु लैरिबा सिचुएशन पाक हेक तौब नुंगाइतबा याबा नुंगाइतबा अदुगुम कंडीशन खरा लै असai कोरिसु अदुमा से लेरे अदगी अमन रोड मैप से अइना सुम खंजबदा रोड मैप तो अइने त लाउथोग यारोय
ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯝꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ आदा मपानदा अमा फम्मे ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिदसु अहुमलक्ति फमगिबनि कोई नोम गवर्नर द संगुरगा ऑनरेबल मेंबर रंजिती लाखरे अदुगिदसु मीन्स मयाम लाखपिरगा उनबि बोरसु आइना कौरुक्तगे हाइबगि तु सॉरी बट लागा उनबदि अखोय अहुम मरिरक्ति उनगरे अखोयगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की आइना थमजबनि अदगी अमना हुजिकी सिगी पीसी पोरंगनब होनबदा ngसागी अखोयना मांगदा तारगा उरगा लेरबा अखोयदा इफेक्ट तौगदबा पोट अदुमदि आई कंप्रोमाइज तौनिंगदबा अदुबु याम नुंगाइबमना नहान कुकी इनपीगी प्रेस रिलीज अमदा ऑनरेबल स्पीकर सर मोय एनआरसीसी याय ना हाइरे एनआरसीसी याय तौबदबु अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाय अदुगी क्रंच एरिया दमदु नानथोर अबनिना पॉइंट जी अखोइनो नक्सल हाइजरिबा एनआरसी दु याय हारामिना दु तादि एनआरसी दु तौबुदुनी अखोइ मयामना पामिसु एनआरसी तौरगा 1961 ना बेजियार ओरगा मदगी नौना चंगकपुंसु रिपोर्ट तौबा हाना लेरंबसु दु लेमिनबने अखोइन पामिसु अदो इतादि ऑनरेबल मेंबर सिंग अखोइ पॉइंट जी नक्सल हाइबनि अदुगी पॉइंट दुमा थंबिरगा अदुगा अखोइ टॉक से दम अदुगी बेसिस द तौरकाना सुपरविजन दु सुप्रीम कोर्ट ना तौगेरा अदुगा होम मिनिस्ट्री ना तौगेरा पीएमओ ना तौगेरा अदुदि लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड इट हाइना दुमाइना तौरगदि अखोइ वाडी साननबगी एंगल सि नक्सलाय अदु सिगी एंगल सि जो आई मफम खरदाइगी कनो मियोय खरा रिप्रेजेंटेटिव खरा थारगा वाडी साननबा होनरे अदुगा वाडी सानबसु सोइदना माइ पाकत्राइना खलि अदगी अमना होय जिथोय बथौदो वाथोक्सिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी लौब ताबनी गवर्नमेंट ना लौगदमनी लौब ताबनी मरमदे अखोय मतमना थोकपनी ना कना ताइननी अखोय मतमना थोक रीजन दु व्हाट इवर मे बी बट मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोय बट तौबुदबु ngase अखोयना तौरिसे तुंगदा अखोयसि यामना सोइरा अद्रायना खल्लुबदगी ओइराइबा फेमस अखोयना खितंग प्रोटेक्ट तहौद्रदि हाइना खनबदगी अदुसे कॉन्स्टिट्यूशनली तौबनी खोय under the provisions ngsaigi aina utchagiba kanogi se kanodagi irakpa che home ministry dagi irakpa 13 March 21 adagi 29 kanoda district SPs or DCP who are designated as FRO are responsible for registration of foreigner who are required to register and also for implementation of various provision of the Registration of Foreigners Act 1939 and the Registration of Foreigner Rules 1992. Sidaida sigi makha sidai koi kanodagi home ministry dagi कनोगा मिजोराम का मणिपुर का तौरीब बायोमेट्रिक लौबुदु थुना लोइसलो गायना इरखिबा चिठी अदुगा मो अखोइना इरांग छिना याद्रे मतम सांगतोकपियोना मो होम मिनिस्ट्री दगे मो अदुदि लास्ट की सेप्टेम्बर बाबा सांगतोयना इरखबा चिठी अदुगी मतुंग मो अखोइना मो मतम सांगतोकपियोना इगिबा चिठी लोइना अदुगी कोरेस्पोंडेंट सिंग जुलाई आई ऑनरेबल मेंबर सिंग द जिदि पुन्ना थबक तोमिनरदमिना आई मदुगी सर्कुलर कइगे मयाम दाई मीटिंग कौजरागा मदु मयाम द सोई पिजगे रोड में बाबू हुजुकी दुनिया कोई इतोमदन सिदा हायरगा यारोय एनआरसी एंड पीस टॉक वेरियस वेदा हाइबा सिगी लंबी सिदा रोड में नि अदुबो क्रमायना कई कई तौसिगे दुदि कोई उनरगा याना मिनसी आई मदुगी आई इनवाइट तौजरके honorable member Mary internal displaced person अच्छा हुजिक अखोइगी गवर्नमेंट की लेरिबसे अमग हाना यंबिरो गवर्नमेंट की लेरिबा इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन की दा नोमदा करी पीनी इनमेट अमदा करी पीरी करी तौरी अदगी छात्र सिंह कमाय तौरी मेडिकल की न कई तौरी कमाय तौरी है सिगी सिंग तंग यंबिरगा एनी सजेशन
मधुगी मॉडिफिकेशन मधु तौबदा अखोई अदम रेडी लई सुइटेबल ओइबा पोस्टिंग अदम तौबिरो यानी अदगी एयरना ओनबर मेघना है एयरना कम्युनिटी अमगी मतेंग पांगबदों तौरगा मयाम थाजदीब पोसे हाइबदु आम चुमे मसीसे अखोइसु सिंगनेबो लेबदगी प्रजा मयामगी वॉइस हसिदी वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड हाइरिमी अदुन मदुगी मोइगी प्रजाना हाइरेबो पोतुगी थिमदुदे अखोइसु सेंटर दा तंगनरगा लाकपनि मयामेना खमगरमनि इवन इन द हाउस अदुगा अखोइ कैबिनेट फाउबदा मदु खनरकांदा हाइबा पोसे सुमथोंना बायना कन होनजबनि अदु हुजिक खरा पॉजिटिव लाकपदों तौई अदुगा सिदैदा ngasai honorable member na panbigiba involvement of western country USA asidi moidi akhoi thugaina bodo hona lerabani adu moigi wasi akhoi tagum sida moigi wasi akhoi tagum sida moigi hani moigi colonial mindset to dum leiri ba moi moi janatra akhoi sigada akhoi mo hingaga lai atopa country mayam leiri China na Russia na China ga tholong pulla tawrisidi हानगी कोल्ड वार हुजम ले हाँ सोवियत एरिया लेरिंगैदा सोवियत यूनियन लेरिंगैदा यूएस का कोल इराम लेरमबदो तोखरबाइन खलुबने दो मोइन हंतक नेटो कई तौबदो मिगी क्रोएशियादा तौसलरगा मेंबर होने तौबदो रशिया चाइना का थलोंग पुनग्रे नॉर्थ कोरिया पुनग्रे अदुम कोल्ड वार की फिल्म लेरे इसने अदुना मोगी वेस्टर्न कंट्री सिंगिदी अखोइदा सिट तौरगा मोगी अपाम फंगनब होनबरोम चले अदुदी आई सरेंडर तौनिंदे अखोइगी लेरिब कोर इशू सिददी आई कंप्रोमाइज तौगुमसे कोई ऑनरेबल मेंबरसिंग अदुना हिंगने दम कोई हिंगगसु लाई अदुगा अमना पीएम साइलेंट लेते कनो ऑनरेबल मेंबर मेगा पीएम साइलेंट लेते आइना हाइजबदुनी अहुमलक मा फजा फजना मुन्नत आइगोंद सांग सांग ngangbani tena tena ngangde sang sang ngangbani adagi nahan aiga unabo kandu dusu koi unabadu home minister ne rajnath ji ne adagi pm ne tawrkanda issue du khara luramina tana sena koi homari da punna dum tane indana army singi sida tawriba port moigi asagi asam phabi kari sei phajna price tawi ade home minister ne so support tawi adi matungda muk kanoga PM na ma di PM na focus special priority nang peace to piu peace ana to kana kana no toruga peace to ai IB gi kangbu akhoi som da hujik aina sum khanbada parliament ka loiraga khoi nakalani maki representative sing kaur kane na khali agency gi khotang da toruga aduga hanasu amuk anirkum unagre central gi initiative makada anirkum unagre aduna sungui soi na isum thajabada parliament gi husi khara sinbagi tawbani parliament hek loiraga sungui soi na koi community animaki leaders sing kobirakani haina khalle aduna honorable prime minister modi ji matumi laite kanna IB gi drogi mayam border da tawriba kholiba kulai pusalaiba khosalaiba se kamaina thengnani ki dongni no se CRPF ki tharkani na hariba se koi well trained kanguni aduga moi gi khara train tok duba kangu sing si moi section masa masa mizoram gi moi gi training to bum du da war gi anti terrorism training to bum du moi thar ga mache mache tor kana sum tawgodori aduna adum phibam phagalakadra haina thajabdi leisa adagi ma asagi oh honorable me kana ha gi raja tra gi di ngangi manipur gi ngangi do ngangi ani om la ngangi adum ya biro dum adagi honorable member suraj gi suraj honorable member gi do yamna summe yamna emotional su goy asagi yum da leiriba ga yum da leiramba ga relief camp da leiriba singna khalang bada ba por aduna ikoina medical checkup se koi sayola man ani rakum tharga koi
ट्रोमागुम्बा कहीं तौदनब काउंसिलिंगी तोंगानबा अखोई मीसिंगदु वारी साब खोटप कदम हे थाई अदो इनान ओजा तोलहंदु कौरगा मंगोंदसु आई रिक्वेस्ट तौब नोई लीला की टीम खर चंगा कहीं से रिलीफ कैंप सिंथरी मन लीला सानाबगुम्बा कदो मोइदा सुम खरा वाखल से कहीं तौनबा हाइदना होने अदो अथुब मतमदा ओनली सॉल्यूशन ngasi dispress tawraga leiro mayam sina mayu mayum changa kada solution oi peace oi doini aduna madu ja ina ngasa haje gibe maina masidai da koi priority pijari jiri bamgi ama almost hujik asongi kanogi jiri bamdagi khara changa ga manung da leibudo adugi khunmai sakhibudo madugi da koi yum kai sagana na ba margi kangbu su sagana ba अदुगा मैते की कांगबु की सागना बायना कोई योट नुंग लैदना खोतना याम फजना कोई सेम साबा हौरे अथुबा मतम मोय सिंग सुयुम ताहालनी लोइना नाय कोई कांगपोकपी सांदेल लैदिबा जोसानपुर यावना जगह जगह के कोई मी सिंग रिपेंडेंट सिंग थार कांदा पीस टॉक हौबा अद इन द मीन टाइम हंजन में यारबा लैबे यारबा सिंग लैनना बदो होनरे अदुगा हजिकी अनोके नोंमै कामनाबो खोनबो तौबसे होय मेस्क्रेन सिंग अदुम इरांग शांति रक्षा की फिबम सि लैहनबा पामदबा अदुम इरांग सागनिंगबा मयाम अदुम यावदुब नते अदुना कोई मै आदगी पाव लौरे हजिक अहेन फोर्स थाजलगा मदुगी हजिक जिमति कामनाबो लेफन करे लेपनरे हाइदना अदुमाइना तमे अदु अदुना लोसिंजरपदा सर हुजिकी डिटेल्स पॉपी करीगी हुजिकी फॉरेनर एक्ट की अदगी आदगी बायोमेट्रिक की पीरक चे चांग करी मयाम से अथुब मतमदाई मयाम की कनो यौनबा खुद यौननबा मीटिंग कौबनी खंगने कहीं खंगने सिंजरके ngसाई रोड मैप हैबदु आई अमुक नाइजगे अखोई पुन्ना फमिनरगा यानमिनसी मदुगिदमता आई थोंग हांगागा आइना इनवाइट तौजरके मदुदा याबियु अन वाफम खरसी थमजरगा सा सेंटोकचरगा ऑनरेबल मेंबर्स सिंग पेन बिरगा पॉलिसी कट तौगिरि बिसिंग दु विड्रॉ तौबिरगा बिलजे पास तौना बदमा रिलीफ के में याव के बरगम दौ रिलीफ स्पीकर सर रिलीफ आई हुजिकी सेंटोकप लोयरगने रिलीफ की कगे सेंटोकप लोयरगा ऑब्जर्वेशन आई सुवन हंजन जरो आई पॉइंट में मंगा खत्ता आई के तौजिकी रिलीफ की उतना हाई गरोबने ओंबो रिलीफ Speaker sir, sorry, I thought Honorable CM Namu collection Loitri Brankalur. However, demand number 48, the Honorable Member na motion thangat kiwa kat policy kat simtang ay briefly thamjage. Ay thamdring eda sir ay mayam ki knowledge ki tumakta. However, Manipur da natural calamity. Ahumnak thoki ba dugang ngarang pamkra de thoki matang de briefly thamjaninge ahan bada sir March 24 degi May 5 2024 sida local cyclonic storms and hailstorms lakhe asida 29,606 private houses partially and severely damaged okay 83 schools 12 colleges 87 community halls, 4 government offices, 1 police stations. Sige cyclone aduga hailstorm sida mitruk sihi aduga 11 persons na injured tauki. Relief camps 67 relief camps hangki 20 is in Infal West, 31 in Infal East, aduga 15 in Thobal district adum amana kakchingda. Adug ani subase flood due to the cyclonic storms asi Rimel haina su kaunjaba 27 May da nong kanna churak padagi ising chaw laktuna 6 June phawba
asi thokibani sida 13 houses damage, 98 localities asi ising thumki aduga memory lekhidre asigi ising chawdugi aduga mi trechi injured toki si hek thokpada respective disease moina DDA me supai banina mohoi athubada moi service piduna district emergency operation center si activate tawra 24/7 asi monitor tawraga sigi makhada NDRF SDRF Manipur Fire Service aduga paramilitary forces Manipur police local volunteers atai tai yauraga evacuation and rescue operations chataki aduga monsoon flood again July 1 to 5 for Toki Basida Yumlak damage Toki, both partially and severely see 2,500 houses ni aduga sigi sing chau sida mi ahum leki de akoi through the DDMA akoi assessment torga relief camp hangba the relief piba yaba piba immediate relief se provide tobi yaba toba at the same time damage tokiba mi leki drama mayam si akoi assess tawe mi leki daba natural calamity the leki daba sing da akoi na state ge sige rule ke madung ena 4 lakhs pibani injured tokibasi magi injured tobgi mowang matung ena pi osi honorable minister na khangning dona halakhiba akhoi ge district wise the command spent tokiba have say I briefly pathoke Imphal West 21 crore 12 lakh point 2 Imphal East 15 crore 38 lakhs 600 Thaubalda 3 crore 65 Kaching the 88 lakhs Bishnupur the 5 crore 81.6 Jarivam the 1 crore 12 lakh point 8 Ukhrul the 1 crore 4 lakhs point 2 Kamjong the 1 crore 2 lakhs Senapati the 1 crore 34 lakhs, Kangpopi the 95 lakhs, Tenopal the 66, Kangpopi the 1 crore 30 lakhs, Tenopal the 95, Chandel the 66 lakhs, Churachampur the 1 crore 28 lakhs, None the 83 lakhs, Tamenglong the 98 lakhs, aduga Farjol dana 72 lakhs, total say 58 crore 16,000 say PK bani. Housing Fawbade say SDRF fund ge spend dowry. Center de akoi housing Fawbade sige fund say akoi fangre adubo assessment torba matungda. Cyclone, local cyclone storm and hailstorms during the period 24 March to 25th May. 5th May 2024 sida akoina estimate tawraga akoi center the thak hibasi 711.42 crore 54,000 asi akoi thakre aduga flood due to the cyclonic storm remel sigisi 279 crore 38 lakhs 63,000 asi akoi May 27 dagi June 6 manung da thoki basigi estimate tawraga koi thakre monsoon flood thoki basida akoina 102 crore 19 lakhs 95,000 asi akoi memorandum oina thakre ngarang nungdang dagi ngasi fawa thoki bse none da sinking land sinking to the family threat effect okay 5 families the housing relief camp SD office none one the hangduna do the lay yumlak ani de mo yumda dum lay jage hana lay kre ado kaching da yumtra manga si so Wakom subdivision da mi chama ga humpu so relief camp da housing sig lay
hauzik rough estimate hauzik ki hoina Waikhom subdivision khaktada 300 hectares low sea damage tokre isingna aduga Nambol da family 1298 families say hauzik ngarang lakpa ising chawdagi effect tawri Bisnupur na 74 adung Moirang na 230 akhoi hauzik honorable member na police kadda thambi ki irregularities in selection beneficiaries for relief assistance of the recent cyclone and flood haibasi sir akhoi DDMA haradi district disaster management authority se respective DC na pui adugi makhada SDO SDC staff mayam district labor officers mayam se moi bu seasonary haraga koi damage assessment si tawbani low oiro property oiro nadraga yum oiro asida koi karigumba khanghaudrabsu report piyo hana koi mo notify tawi aduga sida koina partiality thamba yade maramdi whether it is partially damaged or severely damaged loina report piba mantungda asig report mantung ina akoi hauzik phawbada pithok kibasi khrabudi thungkre khrabudi thungdrabsu leiramgani household amada 10,000 each akoi ge honorable chief minister initiative toraga aduga severely damaged tokiba yumasida tinban ahum aduga partially damaged the tinban ani 35 mm yoina sumaina immediate relief ki oina khoi provide tawbani thungkhi dabasu leiramgani aduba khoi mathang oina assessment tawraga thungnangai su honari aduna hauzi fawbade khoi center digi funds receive tawdribani na state leiriba aduna manage tawna honari bani adubo center dusu khoi honorable chief minister na chu yauraga si meteng pina ba khoi kana honaraga miyambo relief oina rehabilitation dinate akhoi di khatang relief piba duni adu thungnaba honagani haja thamga loinana akho honorable minister honorable member na policy card thangar khibasi withdraw tobiraga hauji demand asi demand number 48 asi passed over the mateng pangbiyo haina request tawdraga si tensil lagi thank you hana kan motion su yobi da banina observation bibi have notice su bibi de adu na yaraga de lengsan bidaga honorable member sing ki kat ki do na to jabana chum no male Mr. Speaker sir masidi yamna hoi ai kat motion su ai kano share tawge tawrambani adu sum hanjan ngangna budo Manipur gi praja singna really fed up masidi Manipur praja singna adum kano tawba adubu masidi yamna state ki da natna kan motion gi hana tawbiro dabra nate observation amani da ai kano tawjage tawbune adu notice ama bibiradi nuaidana Sini ay nga sayo haje kre. Honorable Senate member gindo minute manga ko bandang tawbilo. Nani ay point ju sukan handan jaro eba. Nga sayo house ki leader of the house na thambi hi bedo. Adu praja singi information hay ka drak kari hay ni adu ka kaino ni akoy gidi akoy opposition gidi hay betare always. Kusiki lay present crisis issue se. Kamai tau na resolve tau si ge hai na always ruling side gi say war on drug hai lai pa ki bu phado ta di yes we are ready to support it then adagi kaino bu hai ro atai nahan gi house committee sem ba hai ro illegal immigrant lak pu chin khandok si hai di it's all right lai pa ki interest ni na khoi de dum hai jar ga dum lak na dum ken do any afaba lepaki phagadaw du de khoi cooperation pijege akhoi adum hoi akhoi gi darkar leitraga di leiraga di adum support tawjege na hana adum haijeba du neba ado akhoi na haijeri gi di honorable prime minister unana bagi yes house da madugi honorable prime minister gi appointment loan na ba haibi hojik sai leader of the house na budi haibi gi karigumba darkar leiraba unaba pamaga di opposition gi members sing na tum appointment sik to bi unabiu haiba seng na haini akhoi unajage masigi issue sigi matangda atai gi nataba
mateng pangbiyu haibadu madugi appointment lauge na koi thama khai ma Delhi da khoi da natana khoi wakhan manaba like minded 10 political party ki thama khai ma ne be appointment laubusi America chatring gi mamang du ni ko haise adu du su phangba ngamdraba akhoi na haijari di honorable prime minister Sidaida lakpida ba haibidu di sige awa ana mayam jingsi akhoi di yengbigadra na khanba physically on the spot la aga yengbiraga di masi awa na mayam chi kano tawbiraga di Manipur is being a part of this vast country aduna akhoi di sige awa na mayam laibak thiba thodok se kadana su thoning banati adu ma lakpigadra na akhoi na yamna asa tawbani da akhoi na atai da de dum changjali election campaign da di Assam da laga hingu lekna Kaziranga da hing lek lei Manipur da mai chaiba modern chani hena sigraba yum kaya chau pujik express person lei mayam masida di suchoi choi na khoi lakpi gadra khanmani ai speaker ai tension jage ngasai honorable chief minister na dum ngasi ju haiba hana ju dum haiba yes ai madu lali haidieba fake encounter se Masida 1,500 still Supreme Court pending lay haibse madu summeba madu ai latest information je ai singtok jageba madu way back 1988 adwai digi accumulated figure neba sima number 1 adigi ani shuba amna hujiksi National Human Rights Commission webiyai State Human Rights Commission webiyai Manipur state ta sajanaba encounter tauraga fake encounter tauraga 1,500 laire masi maral laiba madaida madai involved to mayam sing to maybe state force will be a central force will be a madu phajana trial chathabiraga bichar chathabiraga dandi pbu haidna Supreme Court ta wakat paneba but the Supreme Court na haire yes each and every case we will definitely take up and will trial adu noina city 1,500 nina khwaidagi 100% chumani correct where ni haiba case 50-60 khakta lokhatlu na applicant sing haiba tarine mada haireba adu 50-60 moina lokhalai bududi Central Paramilitary Force maybe CRPF adu army or maybe Assam Rifle involved to ba case ngakta woiraba adudi government of India ki particularly Minister of Home Affairs ki prosecution sanction ama darkar leba madu government of India na Supreme Court na madu trial chatharage manan leibudu dandi pirage prosecution sanction piu have the government of India na huju pi de lei aina haibdi pending leite lalamoi haibagi wanataba masima ai singtok chaningba adagi ngasai adugi adagi kanogi thangtinggi adugi adagi kangpupigi adugi adadudi madudi record na sakhini aduga court ki trial chathakiba hujik Supreme Court ki judge hoiba Koteshwar Sahib na sida High Court ki kano tawda madu ai madu hanjan jaroida adanga sai Madam Sonia Gandhi ga Rahul Gandhi ji ga panbi khibdo moina NRC moina opposed to we haibdo 2002 da the then former Atal Bihari Vajpayee ki matam da 2002-3 da both houses of parliament Rajya Sabha and Lok Sabha da NRC se pukhalakpa kanda da moi adum matam da koi Congress party na kaidu kachu opposed to we deba adu Rahul ji na haibadu de CAA su chatnaraba NRC su amu chatnaraga NRC se house masi central act ni ko state na su ngamba pot na tieba still central da su Amit Shah ji na nationwide NRC chatna na tawni haiba Prime Minister na pal India da NRC ki wafam se khoi kaim da khana ba leitri haide hujik both houses of parliament na pukhalak pasu leitri ba adudai da Rahul Gandhi ji na opposed to we warranty house da pukhalak na man opposed to ba adu Madam Sonia Gandhi na opposed to ga di haiba yaiba hujik house da madu laktri ba bill loina laktri ba ado moi di chumna personal observation opinion pibe wane ba NRC su chanagani hairaba CA su chanagadi masigi overlook laigadra
मधु करिनो खितंग सेमटोक सेमजिन तौब दरकार ओइरोइद्राना हाइबनी अदु एनआरसी एजिप मधु ओपोज तौब नतेना आई मसिम सिंगुक्सनिंगबा अदु अखोइना अखोइ ओपोजिशन साइड तगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गा हाइदि लीडर ऑफ द हाउस एनी इशू लेबदा अखोइ हाना 15 years अदु पेरता एनी इशू लापदा चीफ मिनिस्टर ऑफिस तगी अखोइना these are the delegates subject proposal sini honorable prime minister da appointment PU haida some of the within 1 week appointment heta piri eba all political party oibai or any oibai satri sangsan weda piri eba adumai todna honorable chief minister gi office tagi all political party oro akoi khud jur torga haijage honorable prime minister da hujik leiba conflict se hanagi कुकी नागा तौखिबा अदुगुमा मैतै पांगनगी अदुगा पाइते कुकी तौखिबदुगा खेनै मतमदुगुदी अनवांटेड एलिमेंट खरना कुकी खरा हातलंबगी वानेबा मद कुकी गा नागा गा खतनादना खुल अमगा डिस्ट्रिक्ट अमगा चंगनबा यादबा खोतबा करिमत लैहिदिएबा अदुना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कशु दरकार लेते अखोइना हाइजेदी हौजिकसु नाकल अनिमकसे नोमै काप लेपो this arm within this week higher center na with determination commitment amaga loina na honorable prime minister na or at least honorable home minister na noi kapal lepu higher nak yet ani se kauraga across the table dialogue tawdran di aidi masidi noi karigino noi sangna di ba yad karigino higher sugumba ma center na intervene tawba darka woi haina koi feel taweba aduna koi ne appointment lawsu pibidre Honorable Chief Minister ने appointment लाऊगा कोई में हमसे लाओ उन्होंने से लाओ Honorable Prime Minister उन्होंने से लाओ appointment लाऊ तो पीरी ब्रा पीदब्रा ngami ब्रा ngamdabra ngasi भौता मधुगी arrangement मधुदेदा कोई Prime Minister उन्हें यादी हाई दिए बा problem से वो solve ताऊ शादी Honorable Senior Member यार अदो क्यों कोई सिरे तो मणिपुर ताऊ जे सिगुम बसे वो anywhere in the country from base state करी थोप याव रगे बा अदो मसी state government na thuna solve tawbiyo ado honorable prime minister da home minister koi kachu disturb taw pam deba or state ki parbi gu wang da later di appointment lobiro na honorable prime minister do koi mem sasi haibni house da prime minister unabagi house da resolution loba je it is extremely sorry akoi ji ikai house ki dignity se handabane ba upai leiraktra banina agas house da Lariba Paliba government sina honorable prime minister appointment lobby you haibido resolution am logo je khujam ikaiba upai lektadna ikai ki huntoktna state gi awaba inmate mayam relief camp da lariba mayam kare kandam si solve tawgani haibisu haiba ngamdaba sigumba mayam state akoidi sigi house di kaidoruni si normal ni adum mayam pass tawbiro hairga akoidi tanbu talleba lakwa manipur praja singna su fed up waraman taning amaroeba yes house the guy but people when talk do ma na ai haije di house kai bagi wanted the manipur praja singna asa tawi haibi wanida haiba du makti hek phajaba house de the khanna raga karino solve ma tawna na puthorkani haiba khanai haije be waneba honorable speaker ai su khangjai house ke dignity handaba house wo ika insult tawa ikai pibado adu di tobigano lairiba gravity of the situation of the present crisis in the state aduna honorable chief minister na sarkar sina honorable prime minister hoi home minister intervene tawga thuna solve tawna na ba tawbiu adu natraga di akoi opposition side gi di sumashum tawra leibsi state ki praja sing wari ba mayam purmak si yengaga akoi step ama lor ko yai haina koi sumai thamjabane adu ngasai honorable leader of the house na thambi ki bido adu ne aina singuk sabse raise tawjabnina kita clarification na ga dra information khara su thamjage sa koi self gi leader na su thambi khara du masimak aina raise tawjabnina sa khara detail oina thami masi am toina haina dana ba hai tare sa sana ya ba pibi gade aina raise tawjaba point sa NRC gi do project thambi gi bu da 2003 gi May gi tang 3 ta matam du gi
Home Minister L.K. Advani House the Parliament table to visa. Hariba Megi Tang Taret 2003 da discussion Torakanda Parliamentary Standing Committee on Home Affairs ki Pakada Laiba Parliamentary Committee Amada Thadagi Madu check Tonova. Then Hariba Chahi Dumaki December ki Tang Taraga Nipanda rises Havada without any discussion and unanimously passed away. Then December time Pangi Matang Numit Marini Lerga 22 December da Lok Sabha the Yenabalaitana passed away. Matamdo Rahul Gandhi MP Hokadri Mari 2004 the Karpunisa. Similarly, Matam the Kana Hogi AIA, DMK Yaure, Rastria Janata Dal Yaure, the Congress Aure opposition, Loyanamakar Yenaba Mata Yaudana passed away. Aduna Kashu Congress na NRC against the late Habizima Mayak Sena Tamjake. Then Sir Aina Pajariba Kanos in net tagi internet tagi torching the Honorable Prime Minister Narendra Modi ni BJP ki Pradhan Lak Mayama ladies Masigi Matexima. 2019 ki December ki Tangma Panda Honorable Home Minister Amit Sahana Parliament Thamsi Sar Akogi NRC se Sanarani had December ki Tangmapan 2019 da announced over. Maduda Sarakogi Indiagi Tongan Tongan Bama Pamdagi Akogi Iransi Horok Pahabatar. Yamkano Iransi Hogi Sar Matam da UP da Mio Taratretsi Aduga Kanpur da Mio Humsi Delhi da Mio Lak Lak number Sigi against the rally Chaki Joypur Hyderabad Telangana Aduga Karnataka Maharashtra Tamil Nadu West Bengal Kerala na Simba Mapam da Sar Achauba Ihoma Masigi against the Chatlagala Kiva Kansida 2019 ki December ki Tang Taraga Nitoida Ram Rila Medanda BJP ki Karmachari Singi Karmi ki Oiba in terms of thousands that in Ba Mayama meeting of rally Ram Rila Medanda rally Chalaga meetings to Uganda Honorable Prime Minister na Hai Gibase Aina, I the Honorable Prime Minister na Sarkar Parakpa 2014 dagi Sigumba Makangi Amata Kanabalite Masi Okay Nangabalite Kanabalite Chatnaroi Hadana Prime Minister Lau Tokibana I hired Bharati Pradhan Mantri Honorable Sri Narendra Modi na Aduna Sida Akoi Sonda Koida Yenaba Konaba in a Chumna Kitang Asiangu Kanging and Putok Aduna Koi Congress na Center the Sudungai, State the Sudungai, NRC Chanavada, who opposed to Volati and Ishima Tamjagesa. And is over the Sa. Was I honorable CM the Tambi, but the Akoigi Kangpo Piromda, Pito me, Kola me have. I must say, sir, Harness, I hadn't placed me the other same doctor. 1971, Hill Eriagi, Edisigi. Ek ama pass to Nova Honorable Podasar 1971 da ADC Autonomous District Council X passed out here. Adu Masigi Matung the next year 1972 the ADC elections here for them Chanaraga Lakre. The Lakpasi the Kamai to Gaganda 1980s subject to correction. Adu even Nepali Ama Ram no Hogi Aduna the man MLA Ahogi Ram Bahadur Hebron Nepal subject to correction. Nepali Autonomous District Council member of Karamya. Hari Mamapam se Kobru Lekha, Santola Bari, Turi Bari, Aduga Kalapahar. Hari Mamapam se 1971 Hill area ADC X passed over Kanda, Bosi Hill area, the Yaurena, ADC Autonomous District Council elections, Adum Tarotora Lak Baduna. Hairiba in 1981 Dwayagi, who is 6 schedule Hagadra, Dugi demand Torok Padagi, Sahi Domoti General Domalasa. Maduda Torok Padagi, who ADC elections, Ting Rab. Tingi Padagi, Akogi Sahi Kun Tingagalakre, then Adagi Marak to the Akogi Kisotapa House member of Biramba, Honorable Member Duna, Akogi Kampo Pigi, representative Matamda, Matamdugi Sarkar, Yana Rakandam. ADC the Lerambas, ADC the elections at Tautramanina, Gram Panchaita, or in a Yauragi Hadna, Hariba Mapams, Gram Panchaki elections Yauragadum,
development tawra ga lakpane adu 2008 haiba tare akhoi honorable ngasi house da phambiriba chief minister su matam da minister oiri akhoi leader na chief minister oi matam da district council gi election si pangthok nabagi damta yamna choba dai ta lauki ba haiba tai honorable chief minister su matam da lawi ai su laujai matam du TD minister si akhoi DD thaisi yadna akhoi marup tuna oi matam da akhoi ADC gi election si pangthok na ba chayet na ba mayam leba khot pa se chahi koina tarok tarbani na delimitation commission committee ama seme ba 2008 ta ado hariba 2008 sida hariba delimitation committee sina recommend tawre ba hariba aina thamjari ba honorable chief minister na akhoina pitho me na charge tawriba gram panchayat ta kishor thapa gi matamda ADC leirambadagi ADC gi vote tawdabadagi gram panchayat gi election da matam khara yawbase amuk ADC gi election tawrane adana koi government gi matamda tawba matamduda CD already hana 1971 da autonomous district council gi hill area da leiramabani na haidana recommend taropadu gi madu handada da yadadana hangi bane ba madu da koina pitho me adu tawre haibasi sarmasi haina gumsi pitho me na su khallase ba ADC leiriba hariba ADC gi area se koi manipur gi na tabro panchayat gi area se na manipur gi oiraga aduna oidabra haiba Manipur है बिसे याम तो पिक खरबा सिदा हिल एरिया की ADC की और भेली की ग्राम सभा की लेरी बकोल सी it is only one Manipur सिदा एक होई ना पिथो में पिथोम दे ना अदोम दो चट पसे सार मधु फजदे अदुगा पी के बे वारी दी सिनी हाइदना सार आई समाइना थमजगे गसाई की थांजिंग थांतिंग हाइना बदो आई याम मुन्न खंगे सार मतम दु आई सु याम ना चाव रोल लौजगी बने सब डिवीजन नमा होई अनोबा हेंगलेप ता हांगबगी सब डिवीजन की ममिंग से कुकी सिंग नम होई मतम दा हाइबनी थांजिंग से मोई थांतिंग हाइना मोई लोन द कौई हाय अन थांजिंग की मोई प्रोनाउंसिएशन तो थांतिंग हाइबदु दा अमा चन्नबगी वानी कुकी सिंग की मरोन दा थांजिंग हाइबसे थांतिंग कौई अखोई लोन ददी हाइदना थांजिंग अदुम कौबनी हाइदना मोई लोन द थांतिंग थोन बने मदुदा मतम दा मोइरांग दगी ऑनरेबल MLA मतम दुगी पृथ्वीराज ए नों पाकारी तौर कांदा सार इरांग से हौरक्तना अथांतिंग थोनबे यारोय खोलोयना सम अदा एरिया तुदी कशुना पपो नते अदमाय तौदना तौगिबनी अदुना अदुगुंबदुना मरम ओइरगा तौबनी खोटपनी हाइबगी तौबदु मदु तौबिगनो मदोंदा खोय लाना संदोकना गुमसे हेदना आई अनि सिम संदोक जगे सा मदो ngасai खोय ऑनरेबल हानगी फॉर्मर CM सु थंबिरे सा आई अमुका हना हाइजगे प्राइम मिनिस्टर उनब खोय उन्ननिंगबगी नत्ते सर उन्नतब यारक्तरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नदी उन्नई हंदकसु उन्नरई पाव फाउनरी ngangnei hai असोमदा ट्रेजरी बेंच ता फंबिरिबो ऑनरेबल मिनिस्टर MLA सिंग यावनो कयारकनो प्राइम मिनिस्टर उन्नब चलि सिना करमाइ तौरिनो पूरा कंफ्यूजन सार हुजिक लेरिसे अखोय सेंगना आइना सि मणिपुर सि यम साथीबा फिभम अमदा अैना ngасai हाइजरि दुनि इपा इपु कयागी थवाई कटख्रबसे करी थोगदगे हाइबे फिल्म द लेरेबसा हुजी तोरबुंग द कामनरी दो लेपख्रेना पाउ पिबिरि चुमंगनी चीफ मिनिस्टर निना होम दगी लाखपनिना DG दा हाइरम बय बट अखोइना ngасai ngahaktang मपान थोगी येंगबा कांदा YouTube ता थागलैसि सारो हुई ngaनु येन तानबगा चाम आना तानरेबा बॉम नोंगै मखोनस अदुना लान से अराइबो ओइरोय अखोइ लैरिबा ट्रेजरी बेंच तक मिनिस्टर MLA कयानसु कयारकन प्राइम मिनिस्टर से उंतंग उनना बायरा चट होनबसि उनब पीद्रे अखोइ ओपोजिशन सु अमुक्तगी हेन होना जदे अखोइदि मरमदि अखोइना हारिबदा ताबिरोयबसे अखोइ खंगे अदुना यारबदि सारगी थ्रुदा आगस्ट हाउस की थ्रुदा अमुकसु रिपीट तौजरी सिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना उनबियु कशु कायदेना खोतेना हाइबा अदोंदा इराय लाइना लैथोपिगनु अखोइना उनसि हारिसे अखोइगी सागी खुदोंग चाबा लौनबगी नते स्टेट सिगी इंटरेस्ट ता प्राइम मिनिस्टर नतना अखोइगी ngasiगी इशू सिगी वारो सेंदि पोरकप सुंगम ngमोय ngасai चुराचानपुर की अदगी बिल अहुम पास तौब खोपगे आइदो मधु अदु कैनोनिदा मधु एरिया दि चंगनरगुमसि मधु मतमदुदा कुकी अमना मैतै अमगी युम्बै थाखिदे मैतै अमरा कुकी की युम्बै थाखिदे मोरेदा कांगपोपिदे इम्फालदा चटपदा अथिंग बमता लेते इशू यामना खेनै सा अदुना अखोय हुजिक अवांगदा सेंगमाइदगी हेनम ngमक्त्रे मखादा पलेनदगी हेन कुंब ngमद्रे यामना लुब फिबमदा लैरबनी अदुना लैरिबि इशू से सा लोशनसि
Honorable Chief Minister, waro pulau batanugumsi ngasidagi akhoi hunagumsi wa adi oidaba ngangragumsi mang thabiyo amutang Prime Minister unaraga waro isanama thuna poroknaba tausi haiba sigi wafam sini sar akhoi demand yetpa khotpa tawjaroi aduna hayengi akhoina thamjariba private member resolution dasu akhoi khangi sar adu oraga so madudi hayeng sarna yaba pibiraga discuss tawnaba thambiyo dipina biyo haraga sar bu thagachari. Thank you. Punna kano tarwa amani point ahum khaktang thamjage sir. Sanga sigi wafam yam singsi yam maru oi akhoi su masigi asisi akhoi gi concrete road map ama hairap idea ama ngasi house asina puthokpi haudrabdi khana haudrabdi hayengdegi di ngasai gi akhoi su assembly phamba ba ikai jare mayam taliba demand se sir. Sir ngasi gi point laktringai da ngasi aikoina opposition na cut motion da thangat khidaba honorable leader of house na asai hairak khiba amakak ai ken tawjage react tawjage sir. 2015 da Manipur protection bill ama house da pass tawki adui matung da honorable leader of na house na haripsi Zaliangam aikoi gi kuki jo gi manglan ama thengnari baduda madugi BSRC 1951 haini yawi honorable leader of the house na bi khibani 1951 da yaw khibadu madu na maram wer kanda ngasai gi 2015 da people's akhoi gi Manipur protection bill du tawdana misi mina thokhibani BSR du na haibne wafam da lakchari di sir hojiki Zalengam gi wafam zikari gi pusan bira ibno adu irbatarabadi honorable leader of the house na house su khanagidana aikoi gi ILP gi BHRC 1961 oirisi adugira question si masana laeba maramdi 1951 BHRC akoi sida house August house pass tawgi aduga amuk Zalengam ki manglan da yawi kuki jogi haina haire adu objection laikre irang thokre aduna maram wer kanda honorable leader of house na 1961 da ahoi inner line permit ki base year sikana kana khanabi hi wafam si honorable leader house na dum chawthok pirakpani ko akhoina hangjagi bi nate ba asi kat motion da yawi di haira mina maram di madu khana de yaraktabom la adu masi wafam si serious oi masi ma phare masi ma honorable leader of house na puthok pirakhibini question do adum answer si ang tang PBU. Ani subada, sir, aina masai IDPs ki law makak makoi ki damak CMBC haibasi makoi ki dalai ba pressure me ham singsi polum si 50% pudhani lauthokini khalleba. Maramdi administration of the evacuees property haibasi pillama puthok piraga makoi ki damakta akoina khanari oga house na makoi gi demota consent tawiri makoi gi law ama sembi ra kanda makoi gi mangki ba yum kaisi jengsil honorable leader of the house na khubi ge Mr. Speaker sir masi DC sing da dum yengchili hai hibani aduna matam khari yengi hai bani yes right hanadi DC na dum yengchili adu DC city matam gi permanent nate aduna makoi gi damakta karigumba aikhoda masida kaiba leite sir adare another expenditure hen sakta banate this is the same thing ni expenditure same expenditure lagini but makoi gi damba concern tawire hairaga displaced people sing sigi law ma sembi rakanda makoi gi property identify tawbiba registration tawbiba government na adugo DCC tawriba sing tugi MCS officer mayam ma depute tawre hairakanda makoi gi concern tawbi adigi makoi gi potsi mangi ba potsing se manghaloi makoi gi department ama hangdok piraga lom sembiraga makoi gi thammi haibasida makoi ji polum khradi thangdani khali akoi oga house na khana biri haibase sumna SGT seng hawai thau thum phiron matam gi piri haibadu nataba makoi gi damak special consideration tawri masi atopa Manipur India gi state ta lei asigumba communal class ta tholokpa mayam singsida aikoi administration nama tawbi makoi gi law ma sembi aduga makoi gi se department nama hangdok piraga authority ma thambirakanda makoi concern tawbi haibase atopa state ta lei adugi reference lei adurtadi moisu khara phani yaragadi masi si law ma house satharingai da sembi ba aidi yai hene khali adu house ki ai aduma kitang sarna
DC na dum tawri haibadu natabada ai tahonjini move se tawjari again aroi bada sir hojiki aina ngasai at the European country America gi China gi mayam sing sigi lairiba mayam sing si yengselakpa khoi gi masi India gi this sir ai khoi gi ek iski policy sida hangdureba trans Asian highway ai khoi gi Manipur phawraga hangdureba si Kalaran project ka masi samnareba mari leinareba si sir India gi oinadi yamna masigi lane akhoi gi road si masine masi khaktane ba yam marueba important road si masina South Asian countries samnar kaduribni aduna maram oira kanda masigi lane road se masi India ki di khwai chaw amane ba South Asian akhoi trans Asian highway South Asian country connect tawri singsi aduna maram oira kanda masi international intervention miyam ama leitaba natte aduna asai it may be possibility that masigi akhoi conflict si Honorable Prime Minister na kuina wangang driba External Affairs Minister na despite of this thing Honorable akhoi leader of the house na masida akhoi illegal immigrants sang ai haibase masi India na concern tawgadabani adu yamna serious hoina India government na lobidri si maram si masi swai sida akhoi geopolitical gi matter si ngasai gi to country na ngasai gi Aung San Suu Kyi gi PDF people sing si connect wi adagi junta army sing si China Russia no connect wi aduna masigi war si the war which is happening here in this region maybe masi war between China and America we basu yai haibini then aduna maramur kanda Honorable Prime Minister na ai koi gi masigi si yamna serious hoina adai visit tawide America namu hairakpa wa kiba adagi China namu hairakpa wa kiba adugumba dongna akhoi gi tongan ba version statement of the different countries miyam sing si lai basi su hoirakpa yai aduna masi akhoi state government na akanba strong government nama darkar lai masigi strong government nama react tawba darkar lai defense tawba darkar lai maduna masi na maram orkanda August house asina Honorable Deputy CLP Leader, Honorable Leader, akhoi CLP Leader na thambiri bai khoi gi members sing opposition na thamjari base masi lobi yo akhoi masigi home ngasigi police thokpa sida masigi concrete solution ji oiba road map si to hodrabadi akhoi house si phambada ikai rakaduri haijabni lastly sir concrete road map ama pibiyo haibasida sir government ama oina masi pibam thoi maramdi thatra nga mapung phare adagi misi minagi awana mayam si lei concrete road map pibiyo haibasi akhoi sarkar sina haujikti khudak ta thokibadu de ngamhodre haibasu yes akhoi khanaraji sir adu hujikti thatra nga phajale chahi henjale then sir akhoi paramilitary forces mayam lere Prime Minister na parliament de khanare adagi akhoi gi MP mayam khanare adagi akhoi gi leiriba adagi parliament da humari ra khanagre then akhoi gi paramilitary forces mayam Manipur da lakhre sir hujikti everybody is ready every forces are ready to solve this problem then sir adurabadi hujik trial basis ta akhoi gi road map amtang puthokpiyo akhoi moregi area am lakhotaba imphal gi area am lakholaga ani sida leiba mayam sing chamna halaga mai area da security nga aga thamasi trial basis soina aduga changai ba mayam sing nga aga moreda maitai manghi basing hanjalalasi imphal gi area karamba district no ama adudai duda chakhiba ki kuki gi mayam chakhiba mayam sing hanjalalasi sipai mayam ngake ra thambiro tamna hanjalakpa yabra yengsi like that example the minister aduro mosi concrete road map amadi thambiyo hairibise asum sumaina hanami ahum tagi thokibadu tagi hojipok ahom amta leitabase masi road map leitaba mali road map amadi ngasi house asida khanabasida thambiro government na masidi suggestion pibigedabani akhoi opposition na pigedabani nati haijabani sir adu masi thambiyo sir thank you sir sir isu Tangai kano thung tom doge. Koi honorable Chief Minister ngaji khumi ki bisung dinda. Tang isada nungai tabam hai batai.
ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯤꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯂꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯊꯥꯡꯇꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯇꯧꯂꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ AK ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣꯅ ꯊꯥꯡꯇꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯆꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 1947 ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 11ꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ